In this update, government agencies are being urged to use AI to reduce the costs of requests for official information. They've spent almost $184 million responding to almost 159,000 OIA requests over the last financial year. Here's senior political reporter Azaria Howell. Agencies are spending 3 times as much money responding to 4 times as many requests as a decade ago. Latest modelling suggests the cost could double again in 5 years. The Ministry of Justice has advised agencies to take advantage of things like AI chatbots, automated systems, specialised portals and smart request forms. A blow for the Kapiti coast, with Air Chatham suspending flights between Paraparaumu and Auckland from the end of next month. CEO Dwayne Emini says the recent rise in fuel costs comes on top of already high operating costs. Kate Rickard has more. Emini says the route costs the airline every time it flies, but they'd love to come back to Kapiti when conditions are right. The region's Mayor Janet Holborough says the decision's a major loss as a lot of people rely on the route. Aircraft currently serving Kapiti will be redeployed to Air Chatham's other routes. Cost savings could flow through to businesses under a proposed cap on credit card interchange fees. The Commerce Commission suggests this would lower costs by about $40 million a year. It says businesses are paying about $125 million in fees every year to accept MasterCard and Visa. Commissioner Brian Chappell says some savings from this change will flow through automatically, but it depends on business payment plans. We're going to see if we can encourage more transparency in that market for them to help them shop around. We encourage businesses to shop around to get a good deal with their payment service provider. And Lotto's confirmed Ashburton's eye-watering $28 million Lotto win has been claimed. And that's news. In sport, a big day at the office looms for the New Zealand men's cricketers after a chaotic opening to the first test at Lord's. The Black Caps will resume their first innings on 61 for 6 after bowling England out for 140. It was a day for the fast bowlers, with England's Ollie Robinson returning head-shaking figures of 4 for 10 from 6 overs. Carl Jamieson took 5 for 62. And while the Hurricanes have tonight's Super Rugby Pacific home playoff against the ACT Brumbies to focus on, the questions keep coming about the future of their injured winger, Fehi Feni-Anganofo. He's signed to play for Newcastle in England. Hurricanes coach Clark Laidlaw wants to keep him, but is still in the dark. Wow, le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, maloi mata. Fitilo fai solo, wa le tawa ilo na loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le wha amalu lea ua e la ina. Ia wha amali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Wha lango mai, ilo utau au e te mapua. Ai, se fulu se nese I whaalawai. A se ato whangu, pela vai o se papa mafu. A mui ala salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo whamai, o lo uola wale mawhai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le wha amalu lea ua e la ina.
ia whaamaliaina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua No fi mai mafia Wa soko ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava e le taina Puno masamali Le ai se upu e whai mai Le uso e sauia O le vai nulea e te tau ma whaina Kapu mai e le paono Le whaamalu lea ma e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Whaalango mai I lo utau au e te mapua E ole nā, whaalango mai I lo utau au e te mapuai Whamoe sa e whaalango I le atua I le ne yaso mo le nganga pa ia E au whai unga sa whaia Ia e mai se Ia o le ua umale whaalango I le tātou producer o le umalanga Ia ai le whaina whaafitai le atua Ia wadoa le lei o lo o tātou whelo I e pēr malau lua whasila whai I luma o le nu umaluma o le atua Ai le o tua o le nu I le mea ta tanu ai tangata pe au suia le whono ma tu ua le malo Tawalunga atu ai fo I bale au udanga le tō wha Ia whonga bua po le whtelenga fo Ia se umanu Francis Ioane I ia le tua Ia wanoa Tātou tua I le neiva I aso A wha whonga Samoa I tala tau longo Ia male au udanga fo I male tau tua Le siu whonga Samoa Malana au whainga luenga Sa o wha vitai le tua Wa maua fo I le nei lao O tātou toe wheloa iai Ia ma wha wau le tala tau longo Ia ma le au nanga I lo tātou tunu Ma loa fua ai lau ua maua Sufi le alofa ma le anga le lei o le tua tātou sula ia I nā mua ia mua o Whaafitai I le tua I lana whātou tenga I le whainga malanga mai le tae au I na ua ngā e le la Ala usu sa mo ma malei fua foi I whanunga le lei Io na alo seu loa lea, io na tiute mo na Faiva alo filima. O lea ua se fulu minute ua te aile tu lai lua. Ia ua vave a mata, ia le ngā Gagaifo Faiva I le so ona o le whetuna inga fo I le au whainga luenga. Sui eile sema mo nisi fo I ua le au pa au mai. Ia ua le popole o lo iai mose ma le au perfeta. E whātou teia ma whaua wina. Le tātou ngā ruenga tautua ma le tau longo pēr I le atunu. E tupu ai lo whātua. Tupu ai fo I ma le whaalau tele ina o lo si la fia. Ma e malama I mea o lo tupu. Ma whaia I loa whai unga le leima le tala whea ngai. E whao ngai ele mo le Mandarin ma le common sense. Le fuafuanga alu ma mau ma le fuafuanga te tau. Watalofa la ia, mata oto atu pa ia masadi o le tātou utunu. Le tāwhatolu o le tātou vānu nofo wapa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo I ma mamalu wha le atua. Ia, ai, maise fo I te inane o pa ia ma mamalu sautua whawhawha o le atunu I o na pāle solo. Ia, ai maise o na pa ia le popo. E mai le vavau e o lava I le wha vavau.
ua ta oto I ainga ma ta paau ma le whaafale o polunga atu mua mapule I tu au ma la taua. Ainga I le tai ma le vaa o whono ti. Ia, whapea fōi tu mua le motu le tāpua inga. A wā sua ma vai whanua. Ia, fōi mai tu langi sa ole masale o mua ma le lau niuna sa e lua. Ia, whapea fōi le la au nā mutasi le nofua maupū ia te oe. Tuile mamanua. Ia, whapea fōi le whale anga fulu, ma le malu I tō to'o, ma uwaa o le whale ura, ia, a wā le manua tele. Tā lofa lava, alo le soifua manuia, lo fōi le langi matafi, ma lo le ngā lurue le nei vai aso atoa, tātou tū la lata e tū taula ngā luenga o le nei vai aso, ia ma ngā Gagaifo fōi Faiva o Samoa, o awi nātu ia te oe, ia ona o le lango mai, o le whale mai ma le mauta ngase I le atunu o fiti. E lua whale mai nā le Pacific Specialist Health Care, le ua mai o le saidia le whengainga ma le malo. Sosoni ai I le soifua malolo ina. Ia whape nā le awi nātu o tātou tangata mamai, le au ngase. Ia wale o mamau I Israel, I India. Au tātou wafe le motu tua o I fiti. Whale mai whapitoa mō tautonga o le ngase o le whatu I Nandi, ia whapea fōi le whale mai whapitoa mō tautonga matonga fitinga o le ngase o le kānesa po le cancer patients treatment in Suva Hospital. Both hospitals run, operated and owned by the Pacific Specialist Health Care Hospitals. Ia, ana whea tu fo I lea e whaatalofa ia te utou ta mamti nā mātu o le atunu. A lole soifua manuia whaafatai fo I te talo. Ia e tutu sāla utou ngā ruenga. Ia mal ngā ruenga fo I le ainga sāle vi. O lo whaanono manu. Ia matapuai I Faiva o alo matama whanau o Samoa. Ia, a wā se manuia lau tele o tātou te ngata. Le ngata I Samoa o lo o lala mapapa au ai ma whaamuri mai ai o tātou ainga. Ia e whapena fo I so se tafa o le lalolangi. O lo o nopia I ai ma ngā lulue ai I o tātou te ngata. Whatalofa la ia te oe ma whaaftai atu ta mamti nā mātutua I la utou tāru sanga mōlia. Ia whapea fo I le au whainga luenga. Tau o whioi o le tala le lei, whioi o le langi, le pai sino o le tala le lei, whawhetai tele. Ia, ele ngata fo I le nā. O le sauwha inga I la tau. Ua malo lo pensiona. Ta malo lo male whaletua. Ua mapu mai I ainga. Ia, ona ua leva fo I tausanga o tā se le ngā ruenga le tua. Ia, malo le tawivi. I o tō Faiva pa ia. Mapuane la ia le sanga se I whai atu le tautua nisi. Tātou wafe atu I le tātou Facebook page. Ia, po o penga ta whai langi, whatalofa. I uso matua whawhine I lunga o le api o fōringa. Ia whapena fo I ma le tātou YouTube channel. Alo le soifu manuia, whawhtai o tō whinagalo whaalia. Ia, e mai se fo ia o au tō tustusinga. O lo o sa saa mai ai, ia mātangia mai ai, ia le mea o lo o la lango iai ia le atunu. Whaaftai atu lango ina o le Radio Samoa e maise lava fo I Porkalame ali atau o Savea. Gagaifo Faiva ma le tātou tāno awa I le aso hatai hao. Ia. Atalofa la ia, le YouTube, malo le soifua manuia ma le tātou Facebook, le lo vatu ia e siu a makawengo mai kamasao ia. Atalo fatu ia te oe pe a whai whātu a. Baua leo le awano mua, mo se teimi mua, wa e mai mai ai le tātou Porkalame. O le uso ia tau sili, tua I malo, talo lava o tau sili, o stau e vave ke le uso mo ilunga. Ia whapena fo le te maitai o Bernadette, Sofalii, le o maule le atu ia le suafa ato le te maitai o Bernadette, ia whapea fo'i ia Nino Lei, talofa lava Nino Lei, malo le soifu manuia,
whaftai ia le mafuta mai, ia ai mo se fo I o le tamaitai o Selina, siosi talofa Selina, malo le ngā lulue I ngā ruenga fo I sa whenai, ia I mautou I le nei vai aso pepine neili, talofa pepine, ia ngā le aka o Selina le mele whai ua o mai le weekend, malo longa fo I o le whai ungo le nei vai aso malo, le ono sai o tau tute ma Faiva la filima. Fionga le toto li, to filau, sulu I fale ese, fio me si paia. Alo le ngā lue, whaaftai fo I le mafuta mai, ia balangulanguina fo I o le tātou porkalame. Keep it coming. Press the like button, share our program, and of course, leave me a comment. I love reading your comments. And then it gives me great pleasure. Awa fo I o te whaitau mo o awa wina mai fo I sisi mea fo I sisi tangata. Le o le nā. E whaingo fia I fo I a te au na o māla mana malelei. Po ai lea tu ai ngā tangata. E te loa le leile tu ai ngā tangata. I lana tus. The way you express yourselves in terms of verbally, but also a written statement. Ja, wat alofatu. Norman Dean Schuster, dalf lava. O sueina matautia, dalf lava malole soifuman bia. Aftai ia le mafuta mai tufal tatu por kalambe. Ina im fai fo I o na malama. Ia isi o tatu uso, matua fafine, e maise lava I tamam tina matutua. Ina ia malama, mai lore le. Ia mea sa au ia tatu talanoa iai. Awa mea umalai fai elisi awadi. Mo le tau whaavalea. Mo le tala whaatupu. Ia mena leua umona uwhai atuai. Ia propaganda media umana outlets le whaanga mai e lawari I lei o. Meo fake news. Ia whapena fo I male misinformation and disinformation. Makau kia. So le ele fiu kang kau le kara pepe le o la ko ia. Ia le na. Nisi o lau fau watu e tu ua lea tunu nei, ia mo Australia, ia whapena fui, ia leanga ia tu I Samoa, po nisi fui vaengo o New Zealand nei, ia, o le tatalo ina ia, manuia le whainga malanga, ia, ma whapena o na tau nuu, ma le saunga le mu. E el tato ma lo whapitoa I le so, o le fionga ia tu I Salenga, le fionga I le tamaitai, ia Loli, me sepa, Channing, ele ngata o se tabaitai tau si soifua. O ia foi o le sui teitei fono, o le fono mamalu le fono fau a Samoa I au kilani nei. Ia, o le awhailo I foi le whangatia, I fuafuanga lualu mamao, I le aso atai au. Le la matou o e whaitu winga. Injection time. O le tui o le fulu, e whaifua uba mene, o le tui o le misela, ia o le tui fo I o le COVID, whai umalawatai au I mangele, e se teimi o na whai lole ia te oe, ia le no fuanga o le a whaatino ai, ina ia mawhai, ona e au ai mai, ia ma au mai fo I lo a inga atoa, whai umatu I o tamaiti, ia e mese fo I tātou ia, o tangata mātutua. Leo sa ule tau malulu, ma au mai fo ia ngase nei e pe o le fulu, e pe pesi a I lava. Ale le leo na tonga fiti, ma foi le tui puia. Ia o aina limonia, e fo le tangata, ma o mai fo I maisi, o isi wha ma. E le mana o mia I tātou. A o lea la, ua maua lea wanoa e whaatino ai, ia le wha moe lea. Ia, whaaftai atu ai I le fionga ia loli. Ia, po le fionga foi I le sui teitei fono, o le fono fautua mamalu o Samoa. Lea o le a vea matali, e tali malo I le atunu I le aso atai au. Ma leia tātou te whilo I foi, ma ua sina tau mafa o le tai au. Ia whapena foi nei mea lofa, nei vouchers o le a tu inatu wha mea lofa, whai I se whaatau o le a inga, ia. Po le ala pe ko fo I malosa fatalo fatu la ia lea ile fono fo tu fo I Samoa lo fionga le teitei fono le sui teitei fono
ia ma le tō whāfo I wae, e mai se le komiti whāfoe, pe ona I le tātou laulau, ma le tō sifuru ma le tolu o le au ngā lulue. Ua e ai le tō whā ina ia whaia se whasota inga, ma isi matanga luenga le nei o le soifua malolo ina, a wala atu ai nei whaamnuanga, a wā, o le tele o isi nofanga, ia, e kokongi le me whaia le tweet, certain ages that will be charged with having those very important injection for the flu, missiles, and also for COVID. Ia mesela o tui o tamaiti. Tui foi o tamaiti e whai tasile tausanga, lua tausanga, tolu tausanga, le matua, se i oa ina I ngā alu la kōl kama kiki ma savali. Ia nena. O le si vaenga ta u o le tātou polkalame le so. O le au tau whaafonga ai se I tau tala te isi I tua le mata upu lea I le whaalawalawe lena tula I mai Vietnam. O le whaisi lewa o le pō na pō. O uanga I easy sources. O isi fo I whaasalaunga whaatua ina mai Australia. Ai mai se o li poti mai I le ofisa o leo I New South Wales o South Sydney and West Sydney. E winga le whaalawe lea na maliu ai ia le li talavau e luas fulmal tolu tausanga le matua. Ai o se tai o le kengi lea Samoa matamiti atu motu o le Pasifika. Ua whaingoina o le coconut cartel I Ausitalia. Ai mainly lava o te tonu o Sydney I New South Wales lea lo. Le tātou wawa ai e lola ia lea I so o tanga ia. Leo amata ia na koneti ia dots nei. Maanga ia tuai I Samoa. Ele whata wale vo leo le una lei. Rental car. I le matua taunga tā, ma ananga tā. O nei tā wale o Mercedes-Benz, whapena fo I le tā wale fo leo me o trucks te tele na iai, BMWs, ia maisi lava tā wale taunga tā tele. Ia, e ofo, pe whawhewheo na taunu watu tā wale nei, o ai le tangata, alu ese atu male alu ese atu malona atunu o alu atu I Samoa o le alu na sotanga sa iei se tamaita I sa whaawo iai le tangata le nei a whea sa waila na ala ngā tupe leo o whaatula iai le pisanisi le nei I to tonu o Samoa. E ofo le tātou talanoanga I le uso ia po stasi fo I o li talavau e swafa ia I saia utai. Ia malona tamā. Le I lakapi taua le sunga ia Matt Utai. Ale ala so tanga I o tangata nei. Tātou te le tua ia nisi. E ni solinga tu la fono ma le saidi dinga la vale leo la tau ia I New South Wales ma Australia. Whapena fo I leo I Vietnam. Ma leo I nei New Zealand. Ai mai se fo I le saidi dinga a tātou lava leo lo whaia loto I whale I Samoa. Ai tā ua tele le vaenga le nā. Mō le nofo si le fia ele atunuu. Ia ma tātou whatalitali ai ile matua I wheo mai nei to I ngā tupe te tele whapenei. Ai tasi o le bea le na tā ua mai nei ele li poti le vaveo. O le documentary le nei. Leo I South Sydney and Western Sydney. New South Wales. E loai. E tele ia le vaenga o le whala au whaasaina, le aisa, le maluana, ai maisela, le tama lea o le pepa sikaleti. Pei o le amatanga le nā, o le whetau i o kengi nei, o le kengi lea o le coconut cartel, e fau. Ai pe o le kengi te lea ma le au tū o le kengi lea atangata le panona. Organized gang. E whaingo le Alameda. Tangata la ia. Sa ngā lulu e whatasi e whausia. Ia le vaenga lea
o le coconut cartel. Ai fōringa maila, ua pei ua vā ai le whangatia. Po o ai la na ngauia, ma ave sea, ia le uta sika leti e tusalo na tau ma le whā tesi ma le ono miliona tala. I le vā o le coconut cartel. Ia whatasi ai ma le kengi le au le panona. Sa iei whatasi tangata iuo mai i le coconut cartel. Amalidin. Ko ele matautia le. E iei fo i la i le suengai. E iei isi tangata ie mali liu le valea. E fo le tangata na maliu lua aso a o le i maliu Lorenzo. Le malu. Ia, ma le tele lavo whaarave whaongai ia la au malosi. Ia, ai maise fo i le susulu ina ma whaatama i o le tele o ta vale. Ia, ma fale. Ioi. Ia, e le teimi tātou te o ai iai i le nāfo i vaenga. Ia, ma tātou tala noa i la i le mai loa ai. E iai la ia whawhita uri ia, mai tango ali o ia koneti. Mai nofo ia. Ai tātou tele o tala noa i ni sori ngā tula whono ua wha maonia. Awa o lo wha au pēa. Ai mana ia le update le nā o e te maramalamai. Au lea fo luna so tanga i o tātou tangata. Ma lea fianga lea. Ia e maise le nara ua tāu fia lesi tangata lea. Sa whaata mo eida le company. O le una lei. O lona to lua. Ma lona fine Samoa. Ai ei lea lesi tangata fo i lusfulu tolu tausanga. O se li i mai Vietnam. Lea fo i lo sa ili lava i tonu o Samoa. E tauna matua tutu a ai ia le tātou o tunu. I miss it. Our border controls, our border patrols, mata lia i la tau le immigration malai valele, ma valele malanga ese atu ma le tātou nu, ma le tātou o tunu. E whapena fo i ona mata lia i la tau, o lo o iai i le vainga o le tātou ngātai whale. O vaa whangota e anga i atu te tonu, ma vaa lau o loa, ma so se vaa etu ua, wafu ese uma ma le tala whātai o Samoa. Wa lele, wafu, vaa o le sampi. Ioi, o le mea tā ule na, ia ele ngata fo lea, la welo le leia Samoa. Ioi, awane iu fia, e se tasi, le tangata lea o lo su nei. If any of our own Samoan people are harboring this fugitive, I'm telling you now, you are also an accessory to crime, if any crime was committed. So please give it up, call the nearest police station, or even you yourself can appear and tell somebody in the police department in Samoa. O I foila, lea o te tau ai o na tātou toi fo'i i le pese, e masani o pese atua i le teimi, o le whaalave lave o le hit and run, lea na mali waitu au. O lea le pese le na, e a mata le au fai pese, ma le fai upu o le pese, i le o su e mai telefoni. This is the real time to connect the dots of the communication patterns. Ioi. Te mi tōnu wale nei. E mawhai e o na whaasala vei. Ia whesolta inga nei I lunga o telefoni. I may say, those data on those towels, the Digicel and also the Vodafone POS. Because the cybercrime unit set up by the Western Samoan Police and the Australian Federal Police must come to play now. Ya mese o le yele uso le tofa ya li o la vea fatau malamba awava. Yo na wa pasi atu le polo ina ilo ofisa malo to matanga wenga malo to unite fa pitoa.
to detect cybercrime, money laundering, communications, telephone datas, and the communication patterns. Who's calling who? O ai lea, wa wala au iai, lea le taimi whea lea tunu u le wala au iai. And follow the money track. Tilo. Ia kaunsia wa tau finei, whawhea na toi whai isi vi, whesota inga e waia atu ai ia tupe, ele leapa, waia mai a pai mala whai e tau nuu ia ai, o ai lela alu tala le tupe lea. Mea nā te tele lua, e te tau o na ta ngai sila to toa i ai. Mauro teimi fwoi lale nei, o tau e lona au mai, ni leo whaapitoa lava la tu te sa idia, le fwoi ele FBI nei Wellington. And I'm sure these powerful law enforcement agencies would love to help Samoa, because that's exactly the reason why FBI was set up in Wellington. If it's also ani ai ile transnational trafficking of drugs and also people. Money laundering. Le fesota inga o telefoni ia mawhauwhaunga, conspiracy to commit crimes. Organized crimes. Ta ua tele le mea le nā lela a tātou toi fōi lava iai. Lau tau whā e le whaululunga o le cybercrime unit, ta ngā i ma toi sila o le mātou tu o lalo le nāma le tu o lalo le nā le a tau savet. A vea la le whalawe lawe o le hit and run no tu au. Au ai ne i tātou toi whaia nisi mea se. We do not need the repetition of the mistakes that we've done with the original investigation of the hit and run that killed two out. O le teimi le nei, maala ngā te tau ai, le matua I mata ala, ma mata I tū. Ia ngā ioinga ia ua whaia, o le whauwhaunga ina ia soli le tū la whono. Conspiracy to commit organized crimes. Ua tele se taimi ona toi anga ile I ele mata upule nama le suenga. Wale ue loa I fo I nei. Le mafu anga leo o le tamale nao I saia I Vietnam. Ona o le ue loa tu nei. O I saia utang. Wha maunia mai lava ele ainga. O lon tina moni lava, o se tamaitai Vietnamese. Ai sa wheo a ima whai se maftanga maleli la kapi ya Matt utai. Le lai whanau mai le tamalea e afa Vietnamese. O lon tina monia, o le Vietnam. Masalola, ai o le whaingo fie lea. Walo msalumia I se whalawelawe noti e fo I se stangata. A o lea la, wale sola I Samoa pe sola I tonu Australia. A o lona so tanga, o lona tina o le tangata nu o Vietnam. Ma ua whaingo fia I o nā ngai I Vietnam. Ai awa vai fo le susuanga leo ia o lo o tuli tatao ia fe malanga inga tangata nei. O le ali I lea ua maliu nei ia Lorenzo le malu. Ia walawi loa ele ta ua ato Lorenzo. E ta ua Renzo. Wa iloa ai la I mafutanga mawhara puputonga nei. A kengi nei. A la tracka tu nei e lea fo I leo. Ai maua atu E Albania. Uma lea tunu o Albania. Ai to e tracka tu e leo. Wo o I Dubai. Ai to o ata e ala na track e leo ia tangata nei maua la tu. Ia wana whaingo fio nā lui. Oi. I malai lele ma ia meo forms fo le tātou te whatumuina declaration form.
whether you're a visitor or you're a traveler's information. O tele wata I tapu e mai Lorenzo, fo ilea, mantua, he's a marked man and somebody wants him. E pu e mai o nata, ilea tauranga ma lea no whanga. E whaingo whianga identify e leo. Po whea lea tunu ule yak. Ion. E la le tangata le nā na maliu. I lea so lua se fulu o me o le masina o le tausanga lena te nei, me le tausanga lena te nei, luafe lua se fulu ma le 5. Ion. E le tangata na maliu ai, ia a olo o masalumia ai, ia le tamba lea o Isaia. Ele I whamaunia a olo o masalumia ma le alala na o le sola o le tamba lea o Isaia leo e moi voleta. Wa land I Vietnam. Lama le la o mo malona so tangalanga o lona tina. O le Vietnamese. Ana ia le whalongolongo. Ia mantua tātou tele o tu o ia lava. Ia nisi I le whaamauni o ni soli ngā tula whono. Nau na o whaamatala ia te oe. Le suenga atoa lava lea o whaia nei leo Australia, New South Wales, ma North and South Sydney. Ia ma whaamatalanga i o tu mai. O whaamatalanga mondiana, over time, there will be more updates on this story. Le alale na o le masalumi o le tama leo Isaia. Le atali I leo matu tai. Na o I loa I o le fale o matu tai e sue. E sue lan tangata leo Isaia le atali I o matu tai. E watu e le maua. E maua tu iai. O lea o savali mai fafo ia le li I lea lawi loa o le atunu. I le ta'longo le laka piliki. Nga nae whaalongolongo mai I le atu. Lea se mea o tau lea ngai nai ia le nei fo I tamari. E o tu loa le maua ia isa ia lona atali. Le masalumia le mali o listangata. Ia whao olo I mamanua. I le la au malos. Lea la mai o lo ta oto lava ia masalo ai o te ai tua le sungai. I le ia matu utai. Ai pei o le so o tanga la le nā. Lea wanga I lo la I o lea fo I le au vaenga le nei. Tu sa o le kengi le nei o le Alamedans. O le telu tangata tupunga mai le atunu o le panona. Ioi. Ai o le ainga, e tasi a le ainga. Ai yeiso tanga a toa lava le ainga lea. O lo whaingoa ina o le Hamzi family. O tangata nei, o I lātou na whawaina le Alamedans, ma au mai ai ma tangata Samoa nei, ma tangata atumotu o le Pasifika I to tonu. O le kengi le nei e tasi. Ai fōringa mai. Wā lao na vāle whangatia. Ua le loa po aina ngā o ia. Ia le uta sikaleti le nā e tusalo na tau ma le whā tesi ma le 1 miliona. Tāla. Lea loa la ua tā vavae ma motu e se mai ia le coconut cartel. Ma o ala tau ia. Ua whau le la tau fo I wharapo patonga. Ma whaasanga taulo I o. I le vaenga lea na whao maupopoina mo I la tau lea lai mai I le whaupunga. I le whaatalanoina fo I leo le. O se tasi o leo mai New South Wales. E o lava le premier ma pule nuu ia matuafi fefe le mele o tu lai mai nei. Ele malolo. Whai mai. Wa mai tala atangata I te tai le Alamedans. You have bitten the hands that fed you. O tau ua le 5 sa whawhanga I o tau mawhaola I o tau ia le coconut cartel. Ia le la o tātou tau nuu mai loa. O le taua I le vā o Alamedans, tangata le panona ma le lātou kengi tasi le ainga o Hamzi. Ia ma whanau ia Samoa ma le Pasifika o whaingoina le lātou vaenga. O le coconut cartel. Ia le nā.
la tatia ina ia le mata upule na si temi ona nga I le ia ala tatu wo se I ta se pese as I va I le amano tatu tele no atoi I le tamaita ati mai le tatu fale ta vale le Henderson Cars. Ladies and gentlemen, I give to you Big Boys Crew. Ai le sei fai au fica, sole so ye que kau lama lama. Fai au fica, fai au fica, ai fai au fica, big boys crew, ele vai, fai au fica, fai au fica, ai fai au fica, big boys crew, ele vai. Naki tambulole, nambula sen, na fela peta song, naki tambulole. Dios mom better do that. Y apola me to fai au fica, fai au fica, ai fai au fica, big boys crew, ele vai, fai au fica, fai au fica, ai fai au fica, big boys crew, ele vai. Ai le sei fai au fica, sole so ye que kau lama lama. Fai au fica, fai au fica, ai fai au fica, big boys crew, ele vai, fai au fica, fai au fica, ai fai au fica, big boys crew, ele vai.
You're my pretty, pretty little lady. I love you for the rest of my life. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Ua mawhainei o na whaatau wantu topapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fōi o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whaamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. E awha malulu atu le mauas tātou so ta inga male te mai ta ia ati. Mai o le tātou whale ta avale o le Henderson Cars ia ai o lo o matala pēr le lātou telefoni e leise tongi. E mawhaiuna e wala au iai. O walu salau. Fitu tasi fitu tasi. O walu salau fitu tasi. E tau lava i le sfulma le tasi i le poa nā nei o lo matala pēr le leina le nāma le lātou Facebook. Ia a wā whesota inga fo i pe amana mia pēr. Ia se whesosoani i le sa i lingos tā vale. Ale o le nā, whātalitali se i o tai au, ta tala i le tau le iwa. Ia o nā ngā i lea. I le tuatusi se lau iwa sfulma le wha Cavendish Drive i Papatoetoe i Manukau. Ia whapena fui ona whatalo whatu i le fionga le lipule o le tātou whale ta vale ua lawi loa ma ngā i fo i le tōtele ma mo wai le visosoani i le tātou whale ta vale le Omega Cars le fionga le lipule ia a wā le whafonga mai le fionga a lua manwai ia po le ftelenga fo ia tongi sia Pio Wilson ma le au whainga luenga i le Omega Cars. Ai le lātou telefoni le nā se se teimi a matu ia mo le sida fia fo ia le tunu. Watalofa wapitola wa i le uso ia Istanbul K4V. Tuning in from Turkey. Talofa lava uso ma lola soi fumanuia. Ia whatalofa fo ia lala. Le tu va talofa lava. Ma lole soi fumanuia whaftai le mafuta mai. Share our program. Famai also Istanbul took all your names and families' names to the prayer wall and the mosque for families awaiting the other side of the veil before things get heated in the fight
Much love to you all, brother, and likewise for you. So, yeah, look after yourself and be protected all the time, and God bless my uso. Tasi leo fita fita o le malo Amerika o lo mafuta mai i le ai lea ma le taulanga o Turkey potake o Istanbul. Sam Johnny taloflava malol se fomanuia la mostele sefo ya fa pe fo I Ioane Simeti taloflava aleki Sangyam maloli le se fomanuia from Henderson talofai malole ngalu due fo le yaso mo le sunga ya mau totasi I Samoa talofa uso malole aftai le fafifianga fo I sa fatino I le tatou tu totasi ya ma le fa mo lo mo ria fo o ma le ainga le sunga ya mau totasi o le sunga noa fa utota talofa lava watching you severe from Melbourne, Australia. Fatalofantu le uso Michael Enoka ia fa pena fo isio na fale tua ia timu ia male au whainga luenga a toa lava oi fo ilengo le elderly place le na a raine e po ia so le text mai bo ilengo le fale whainga luenga male fale mai o tangata mat tua le na lo ngalue ai ia le fale tua male tua fa fine ia timu le lek dog whoop maloli le sefua faftai le mafutamai fatalo fa pitola I le mamalu o le tatu o tunu o lo fafonga mai Samoa lunga o le sia tatu wala leo o le sifonga Samoa FM 106.1 tatu wala leo le nai Samoa o lo fafonga ia le to tele e mo se foi ia le tapo inga foi le whaalolonga le swafa ia lupa I matasila ia po le fionga foi ia sala vaa ia ma le faletua ia le ala I tangomoa le nofa alo ma le au whainga aluenga a toa lava ia le tato Motonga Hotel right in the middle of Apia laka le makiki ke ala le kai au sa vali moro I afu o le makiki vaka uisa ngiu ia mai masau pankeke ia mai se foi fafte ia tu lau fionga lu matsila ia mai se foi le fa lalo ia ma walunga ina ua e tali malo ia te nei ia ma le fionga ia le malu faito anga mau hunt le porkalambe e tultuli fo ia le totele o tangata kota masiona faleo ok aka kele pe a soi ma ata le ia le fionga ia le malu faitoanga ma lo nga lua ia me se foi le TR taxi stand I lo topa le nai pule ia le fionga ia Mauhunt ia le sunga kota ma le faleo fatalo fa bito la vai le so ia Sam ma le fala Samoa mai nai Mildura Melbourne, Australia, Victoria, ia, aloni, fatoa fo ula utoe vava iatu. Ia utoe ola mai ia le polkalambe, maali e le tamo, le uso ia Sam, ia ma le fala Samoa. Ia mauta umalava, lo la lango mai sa tātou polkalambe, te lore me maali e la vava ia nafi. Le polkalambe le sunga ia tuimaseve, Missy, Wiki, tuimaseve mai ia pandi. Matua I whaile le e tui maseve. Ia make up. Ia make up a story na lupo o le whasala lau mai Sydney Australia le lau a tangata whape o le whaife au. Sa whaife au. Ua pa uru whaife au. Tele o malmalama tele iai. Ia mai e tase ala wa ai fo le na uso. Ia malona fo I ma e a o lo foi nei e fulu lele lava fulu lele lava sieli au tele do pena fa fefeo na to sau stangata fa pe fa isa alu le ngarwe le tua ai sau mo na manatu fa pene e fa leanga I le malo au te manatu I da lava se tasio tali tununga fa vai ole kalesia Yesu Keristo lau pa io a songatai. A isi si o whaafongafonga mai ole kalesia.
le whaatua tuanga lona sifuru e pe sifuru ma le tasi, pe sifuru ma le lua. Po le valu foi po le iwa mo levo kele koe kango i le kusi. O lo whai mai ai se tasi o whaatua tuanga whaavai o le ekalesi. A mātou te tali tonu i le ava i tupu. Ma wha mamaluina tū maanga i whanua. A le nuuna e whanau mai ai. E wha pēnā foi o na ava ma wha alo i le tausia o le tūla whono. A le atunu. Ia, ai au whawai atu nei i le usole pēr whape o se tangata sa whaife au. E tasi lava lau whalongo, ma lau pupula atu i le tangata. E olo i na whasoa e se senga atua. Ioi, pe o le pula fo lele e se senga atua. Ona, e te mai tauina le o ona o le tangata i le whaali i ma le ita, ma le tōta mai i le sunga e lauri. Wa fiu fo i lava la. E tau fo no i ala auli i se la tala noanga. Awa tua la, me lauri. Le mei maunga le taimi. Ia. Ia tau fo no i ala i le whapena. Ma ua ia mau i whapena. Ele mai maua ia le taimi o le fionga de pandemia. He's got too many important things and issues to attend to. You know, ela na te whetuai. Ele mai maua le taimi o le fionga le li pandemia e whaalongo ai i au tō mata upu wha vale valea. Ma au tō mata upu wha mai wha la mai mau taimi ma le la pisi. So there you go. You try to have a piece of the Prime Minister. Prime Minister says, get lost. I don't want to talk to you. What for? I've got so many media people that understand this job and doing the work properly. O le mataupu leo o tilo atu nei ai, mai o te tonu foi ele o iai tui valea i le tātou whainga malo ma le fionga le li pandemia. O leo ua tatofi lana komiti ma soa komiti i whaapitoa. Lātou te tangai ma sila tutoa i ni whautuanga ma ni tāpenanga le lei. Ina ia mawhai ai o na whesosoani a Samoa. Ia tu maupea o na lava le sapalai o lana suau o le kalasini o le pensini. Ma isi lava fo i vaenga o lo o mana o mia ina ia maua le malusi anga. E whao ngā ai ta vale, e whapena fo i masini e whaatino ai ngā luenga te tele. Ia o le afi fo i ele tise. Ina ia mautinoa. E le talo ina ma vesa moa o se state of emergency. Po o se atunu ua iai i le tūlanga o whaalave whaafose i whaale natura. Pao o mai ina sioki le swau o mo i tātou. E le lei, o le ua mai o na sao no le fionga le li pandemia. Ua uma o na apa mai a New Zealand, whapena fo i ma Australia. I le tūlanga, e fe so i ma iai i le sapalai o le tātou petroleum supply, if needed be, because right now, the alert for the supply of gas, and gasoline, and diesel, we are at the amber level. Without the word, traffic lights. Alanu me mata, o le lei watanga la wat, tauna alu tavale. Fodele, ola maile mori lanu mu e roi, watu, watato tutu, ile empty. E mua, ola maile mori lanu mori. The amber light comes on as a warning that you are about to stop
The red light is coming on within seconds. So the amber lights, le lana mori leo o tātou tutu o le te mire nei. Ia, o le wha leo lea, e tau mai ai ia i tātou e leo toi mamau e mumu, le mōli lanu mumu. Ia o te lofo nau a mata o na whai i ngā rewenga, aua tātou te popoli. Don't panic. Mai o le tūte fo i le nā, o i mātou nei o leo whaasile lau. Ioi. Whaaloto tele ma wha malosi au i a te oe, aua ne i e le mautonu, o le ai le tātou sapalai. Ua tā pena mai. A le mea lau li i e le whai nei. Na pāua le nao le mea o lo whaia, i aso uma o le sāmala, lele la leise tātou suau, pepelo le pāle mia whai mai e au i le lua tausanga o lava le tātou sapalai o le suau. Ia vai. Tau te o lava e tuli au pū, ma su e masei, ma vava ai masai. I saunoanga le pāle mia. Po se tala fo i le i whai atu ai le pāle mia. Tau te o lava e whatupu ai lava ni masenga. Ma tuli au pū, alare me o tō le whape mai ai. Ia, o le tua lalo o lo tui nā tupea i le fionga le li pāle mia, ma lana soa komiti. Ai mai se min star o lo whiangai, ma i la tau e fito i tonu i aile mata upule nei. Ua tatau, o na whaia ni fuafuanga alu mamau, ma tā pena mamau atu. Awa o le mea lea o tupu. O le aso ana le lai le tai au. Na matua matauti ai le mea na tupu i tonu o le mauta pae Washington at Capitol Hill this morning. And what has happened, it's something good. O te fia iai. Wa tula'i mai le tō tele o senate matangata o le konkalesi a le Republic, le pati whauwhaia Donald Trump, ma tā ofi. Wa lātou pālota e langolangoina le tā ofi o Donald Trump and his illegal war in Iran right now. Yeah. Tā ofi. Whamai le tō tele o Republican senators and congressmen. Donald Trump's war in Iran is illegal and unauthorized and unconstitutional because it was never approved by cabinet or the Congress. E lei whatangaina. E watu iai, e mo iau i ora Palestine. And Chief of Staff, Commander-in-Chief, the President of the United States, it doesn't give you the absolute right or presidential immunity to call a war and start a war. E mawhai e ona e talo ina fita umala tātou o tātou te tau. E avere le mata upule nā i te tonu. O lo o si pela mai le whawai. O le malo tele o Amerika. O tau se sila la e. Le mea le nā le o tupu. A o la lava e whai mai. Oh, we've knocked out their Navy. We've knocked out their Air Force. We've knocked out their submarine fleet. Le ai ma se mea whapena. Ia le wangi anko uru i fo ilalo, ia i sivi whawale le tau a Amerika tawhanga mai e Iran. O le malosi o le pepelo ma le tau whase o lo whaia nei. O lo lātou tua ina ai Iran, i lo lātou whausia lea, o se pomu akomika, po o se atomic bomb, or a nuclear weapon. Whawhia na whaile nā mea. No whai pepelo whai mai. O Saddam Hussein ma le malo Iraq, lo lātou whausia, se mea tau whanukilia, e umaile lau langi. Ai o tufu, i le ama se mea o iei. Le ama se mea o whaia. Ai au, whai tau miliona tangata na mali wai. Le foi na polo misi mo folofola e Donald Trump na te le whatupuina pe amatalia
Se taua, lana me o tātou o I le taua a Iran ma Donald Trump. Ai me se fo I a Netanyahu lātou ia ma le malo Israel. Wa tātou wo ia I aisea, leanga o lea a fia ai I tātou. Elena o Samoa ma tumotu o le Pasifika e whapena ia tunu uma le langi e au fia ai ma New Zealand ma Australia. Ma le malo tele o Amerika, nale ua whata la. Toi titi a lima tā la le kalo, ne tau tātou nei o le lita. Ia e tau I le system fo I la tau ia ma terminologies Amerika o le kalo ne. E te longo fia pamu I nei New Zealand. E a fo I e te luatu lai ma tua tumutumu ma whaatali le leina ta vale o lo ngā solo atu. Lo lotu nei a I le uli. Ai wawa ia tu le mopili. Le ai, ia le mopili. Ua tolu tā la ma le tasi sene I le lita. O wawa kunga o kai sole se lenga I ngā kele. O kai se lenga I ngā kele. Ia, tātou o le sai. Ta oto I lima o tātou te tai. Ia le fuafuanga le nā. Ia mafua mai mele a Donald Trump in the fight. You know, actually, the Hormuz Strait was opened before this Donald Trump's illegal war. Wa le vanalu mamatala ia ina. Ile o ngā sami le nā, vāpi api o le o malanga mai ai, maurufale, maurufafo, mai vaa swa u te tele, ma vaa o loa te tele. Ai na whaapalo le pomu I o Iran. Whasioti ai le toa tele o tangata. Innocent people, even 175 school of young girls. Taura mo lia tangata le nei. Crimes, war crimes against humanity. Talusia ia matuatu tu o tuai. Ia le to tele o Democrats, ia whapea fo inisi o whaipule ma senate o konkalesi a le Republicans ma le vanga whaupwhai. Ia tutu whaatasi e tau fia lo le tawalea. Ia le pangale na, e whai atu ia me manao ia Donald Trump, ia ustai ia Iran, never mai ia Iran, no way. No way, Jose, we are not accepting your demands. It's not your strait. The Hormuz Strait belongs to Iran. Yeah. Talalina, atato wata ia tato. Talafo I le no te le tolu le lei. Yeah, alusa all over the news. This update. The government expects the cost of Official Information Act responses to rise by tens of millions of dollars each financial year. The Ministry of Justice has released briefings to Minister Paul Goldsmith on addressing the cost of requests. Here's senior political reporter Azaria Howe. Officials say there's been a 293% cost increase on OIAs since 2016 and a 394% growth in the number of reported requests. Forecasts show costs are expected to rise to $342 million by the 2030-31 financial year. Minister Goldsmith says he's expecting advice later this year. The Drug Foundation's praising a crackdown on nitrous oxide, which kicks in today. People sometimes inhale the air from cream chargers or canisters known as nangs to get high. Importers will now need approval from the Director General of Health to bring nitrous oxide into the country. It can only be used for catering and supporting medicines. Emily Ansell reports. NZ Drug Foundation Executive Director Sarah Helms says the new measures are reasonably balanced and focus on the biggest issue, larger canisters. She says these can lead to people taking too much, which can cause nerve damage, paralysis or psychosis.
US President Donald Trump is claiming progress towards an Israel-Lebanon peace deal, despite its terms fracturing at the first hurdle. The US brokered agreement is being rejected by militant group Hezbollah, but Trump says Israel's told him things are moving forward. It would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. Ashburton Mayor Liz McMillan hopes the money from their mind-boggling lotto win will stay in the community. Foursquare Netherby sold a Powerball First Division ticket worth more than $28 million, and it's been claimed. That's news. Radio Samoa. In sport, the Hurricanes' belief is strong. This Super Rugby Pacific title is theirs to lose. But the top qualifiers begin their finals campaign tonight in Wellington against the ACT Brumbies, decide who knocked them out of the playoffs at the same stage in 3 of the last 4 seasons, albeit in Canberra. Hurricanes prop Tyrell Lomax says there's a special feeling in the camp. The good thing about this year is a lot of us have been together for a while now. I've gotten close over the last couple of years, went through a bit of heartbreak against the Brumbies. So I just think we've been a group that's really matured together over the last few years. All-white star Ryan Thomas is confident he'll be ready for their Football World Cup opener against Iran, despite an untimely hamstring injury picked up on club duty last month.
le na fa fianga sui fi loi o le manava o ngā luenga ma le tūtau na fo'i o tiute ma Faiva o le nei aso atu e fa malo I faia onga ia ai mo se fo'i tamaiti a onga I le toi fo'i atu le onga ia ai mo se le nei fo'i vai aso le amo ai se malo longa fi le mu ia ma sa ili matangi ai ma su malo si mo le vai aso fo atu le fa malo ia te utau mo utau tiu te tonu o potu wa onga ta penanga o le whanau sueina o le mawhauwhau ia mai se foi I la tau o loo ngā lulue I maota ngase ma whale o tangata matua au ave tavale lunga leo la tele o le ave pasi loli, taxi, uber po le alawa ia malau foi kuri matu le whamalo ia I la tau ma ngā ruenga le leo lo whatino mai se lava foi lau skulati Oe, lau skulati o lo ngā lulue I le leo ina fo'i ma le saunga le mu o mea tōtino lea company ma lea ngā luenga ma ia, alo I le ngā luenga o lo whatino o tau o le au whai au wala Oe, o le au whai au wala mana tua fo'i o tamana I fitu aso luas fulfai tu la o le aso pe a wha pea e te tau au na whai se vaenga o le au wala pe pongi sa fo'i e whai lava. Au tātou atu la. Ia, mawava ai I le saine nai tū mai, e slow tā mai lau tā vale I nā. Luas fulu kilomita le tū la, po le tolu sfulu foi. Ina ia maua saung le mua nai tangata o lo whatino ina. Ia le ngā ruenga I lunga o le ala tele. E vai foi mawhia, foi ma le manuia. Ma le saunga le mu I o lātou a inga. Ai ta ua tele awa e fa manatu ia te oi o le talinga ma lo le le fono fofotua Samoa I le aso tai au ia o le afatino ai ia le tatou tuinga le o le afia ina le pitanu o mangele ma o la malo fa lolungia I le afiafi le nei o le fionga ia loli me sepa channing o se tu mai tai ngalue le vaenga mana matanga luenga le soifua malolo ina. Ai o I o le sui te fono o le fono fautua au ki lani I Samoa I au ki lani nei. Ia o le awhailo atu ai. Ia le nofuanga ma le teimi a matai le tātou whamui mo te loa te tauna usupo ma I eile tātou atunu upe a whai. Wa le uaso malolo o le astona o tele ina umanga ruenga tangata. O mai whaifa le leile tui. Pui ai oe le tui o le fulu, le tui o le misela, ia whapena foi le tui o le COVID. Ai la manisi tui foi le e te loa o le awhautuoina oe te tau o na whai le asua te au, po tui foi o le whanau. Ia o le tau o le na mantua o I le tātou paka foi le, I le si tū mai o le McDonald's, le paka tele foi le tātou le tū mai le si tū. O le taulanga whaatau I mangele. Tāle tu lai fitu, ia, mo whanga solo le tātou ngā ruenga I le aso ataiao, ia, mai o le awha mautu atu, ia pe au o mai ia le tātou malo whaalorungia, le fionga ia loli I le awhiawhinei. E whatalo whatu I le sunga sua, tolu manawe misiluki whawina, sua whawina, ia, whapea fo I le whaletua, le o lo tausi ali I le fautua whapitoa le nei sinia o le tātou whono fautua a Samoa whapena fo I a tau tau le sunga e mataia sau a inga ia e mai se fo I le whionga le teitei whono e li loia sinia le whionga po le sunga ia siata a tina e wa ai ia whapea fo I le sui teitei whono ia ai mai se o tātou sui whailautusi le whionga I le whailautusi ma le whonga le whono le sunga a siata a whale malu pio vauliko fui maono a Malaysia a Rita ia whapena fui le whionga a Loli me sepa Channing la malo le nais temi o le so ia aile ngata I lea o le tote le lava o le tātou whono ia male fionga I le tamaita I lo ia whapitoa mo mata upu umalava ale whono fautua ia e penesa
talo fatu ma whaftai atu i ngā ruenga le lei sa whatino le teimi o le tātou tāpenanga o le tūto tasi o Samoa ma le ono sifun ma le whātou sanga o le matua o le kemokalasi o Samoa. Whatalo fatu i le whionga fo i le teu uloa ia tusani i le whai au a ta whailangi ia ma sionali i fo i le whionga a whaumui nā a kui. Aftai ngā ruenga sa langu sua ai i le wha moe moe. Mautou umalawa. Aftai tofu ala tangata malona sao i le lava asu. Ma o lala fo i le nāna tauta ia e ai ma e male manu malo. Ia o tātou Faiva langa sa tāpua ia e le atunu. Ia e maise fo i le tāwhitolo o le tātou vāna nofo. Le maafutanga so whatasi. A le whaife au Samoa. Ma e kalesia Samoa. La whionga le te whono. La whionga Father Michael Enderman Alipia. Ia male mamalu o le sauwha inga a whaife au. Ia mato ina malo lo. Ia watu ele whamalu mo le whaftai. Me se fu i lava le lo le tātou watu nuku. Sa whio mai le nā aso. Whaapitoa sa tātou whelua ia i le amatango le nei vai aso. E whaai o tātou i nei. I le tumu o le mamalu o le atunuu. A mai tangata sili o na mātutua matua asina sina. Se ia o i le whanau laiti. Ma le tupulanga talavo. Ia. Tātou wola ia. Tā le peselea mai le li i fautua whaapitoa sinia. O le whono fautua Samoa le sunga a sua tolu manave misi luki faumuina. Whamanuia atu ai. E le toa a tere o tau sāwhio mai le nā. So e maise lau whaifale ainga. Ia sā loto toi ai. E ngā se senga ese o tau mawha. Fool
fianga sui filoi o le manava o ngā ruenga I le nei fo I as whareile ia maua tāua lunga I ai tiu te o le nei vai aso. Tu taula fo I ngā ruenga sa whenga I ai o I le asunga fua se I o mai I le aso. Mori atu le wha malo, ia ma le wha awhitai fo I malo lava le ngā rurue. Ia kere o ngā lue mō le atau o ngai ki ngā lue ha oe mo rou a inga o le mea tā ua le nā. O fiua su se pese whamatala ia uinga o tangata ia e whaia nei I le palemia ai mo se fo ia le tātou whainga malo wa tū nei. Kuso le pese la le a sua tolu ma nave misiluki. Whamatala o mai uinga o tangata uma nei. Mata mai lava I le to ino tu le epa wha solo I whai I lana vaenga a whantoe o lato umalava o skama leo fia kauko. O sui le ngo libongi. Wa ele to I wha o ngā ina le ngai ngo, ai wha ngo lo ia fia tauto. Si kama fia kauko. Ia lato uma o tuai makana, talo tuai malesi uri po o nai Sydney mai lato umana. Lea waba wa todu ale pese. Tu ulo wisu I le me puta ai le lautino. Ai ke whaia vua me, ke whaari I fua lava. I mea ke le mawhaio ngā whaio. E wala tala sao le nā. I le tūlanga lea na tāpena nei ai I le fionga le li palemia malana komiti whafoe. O tāpenanga o le tūtotas. Ai sa ili ai tangata nei I le meo le lau whai māsae ma le meo le masei. E whai ai se tala. Ai sila fōla I ai tala noa tangata. Awa vau ma o ono fō I lele. Awa walato loa lele. A e powerful te le lauli ma mea I e whai. Ai le ai se winga mi mita tō te tilo I ai. E wha maulalo lava, ma wha alo lauli, ma sao noa fo I le tūlanga o le alo ia. O le mamalu o le tunu ui ona tūlanga wha lupe ma le tāwhatolu o le vānu nofo o Samoa. Pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia ma mamalu wha le anga nuu. A o pa ia fo I ma mamalu wha le tala le lei. Le aia se wha sausili na le wha maulalo ma vi ia le tua. O tau lau o le wha moe moe. Le ai se wha lave na tula I mai. Aia, wha aita la auri le awari ia. I le matua la o tupe e whai ai ia wha ilonga. Pea watu nei, pea watu tai au, e le ai se tau whi au I ai. Awala vela le whai mai. Whai mai ua wha lau iloa, ia tupe ma leo wha ingo tupe maua I taui. O I lātou e lautongia. Ai vai mai ua lautongi ai le ini siaki a wātua. Sei wawai I le mea. Nale ua uma na whaasala lau atoa. E o atua au tau seleni. It's the matter of timing. But it will be done. Io e. Rea otu I se wawai le mākouwa a le telefoni o le vaino. Ko kiki a o le iwa se fulu afe I le tupe. Ia sau I le tolotolo o tamauli. Ma tau tia. Sau I le vaa o leo. Io e. Ali maru o le malo. Alu watu I a lilo rina. Alu watu I le vaa o apia. Ae, e ma tau tia. Le whasoa le malo. O whela le mele fe ei nei. O ongo solo fe mai le ingi tupe. Ma whai mai o ni whaatita inga le alo rofa I le atunu. Le ai ma sesi na e whalongo atu iai. Ia o whapea mai wa oi le tu malo. Wa onge le tu malo. Wa onge tangata. Ai ma se mea whapea nā na utou silsila ia. E wai alu wala atoa le. Ia le whaelonga ino le tudotas. Ia la lava saua. Ia atawa o le marketi. O fale ainga. O le tātou marketi o ia. A la lava e vevesi a mafofo nei tangata. Wala no e suesue masei. Aisea.
O le whawalo whanga whamai o le leo ni o lātou walaulia. Ia e toi walaulia ko pa umawhiwhia o le whai atu o tau o tama le malo. O whai pule, masui su whono le pale mene le tau walaulia o tau. Lala mea lea whai le nā mea walea whapena. Sa o tau to tonu fo i o le malo. Sa o atu uma isi tangata sanga i o le malo. Ioi, o le mea tu pito lea, mō lea tunu, nā le tele o tautala. Ioi, e alo whanga ai, malalafi ai. Too many excuses, but you can't. You can't run and hide now. People are watching you, and they are laughing, and you're a laughing stock. They mock you. They know exactly why you didn't turn up and participate in the one day that is so important to the people of the country. Nene ia aso e tasi. I'm a tua fuli la uli e whaianga si o uli mele ne whai nei. Ora uli ia ka vau la ko ulum. Ka fuki la ko vulvulu feika o ala no atahi le vele a wafoi wa peo ni me an tamiti tamiki la iki pale mapu vole wa ave uma le sia di inga ia mapu ave ma ko puru e ko mapu ka e eva ai la ave mai lu matangale nei mea ua whai wa leini tusi walaulia. Talo whai I upu e la lafo. Ale me whai e lauli. Whaalo alo atu, ma talo atu le pa ia maa walunga o le pale mene. Afio mai tātou militino, manuti mea whatasi. I le aso whapito le tātou o tunu ua maise o le pale mene. I le turn up for you participate. Ele whaapa ia ele na o se tamai whale. Le maota lea. Ele se umukuka. Ele o se tu noa po se umeke. Aia. O le maota whono le pale mene e veteia I le tanga manu a Samoa. Maona upu whai. A le o tu. Mea tonu alna lena whaat tau iai I o le sahamlo anga ma tau tia le tō wha I ala vea. Se maisi o mātou ta mā talo whai iati a whau ma nei mea e whai e nei tangata. Upo umalana whai e le mātou tō I nā whaata tau umalawa atu le epa ma le vaenga le hero pipi la wofo ma skama le o fia kauko. E le ta ua mai ngō tangata a o la a e whalongo le le iai. I upu, whai sa o lava iai o. Whātai ta inga leanga tō te whaia I tōpu langa lalo vawa o Samoa. Ai matau tia le mea lea ua whai. I le whaapa ia ina, ma le whaama maluina. O le tū ma le anga I whanua Samoa e tū ma lele ai le mauta whono le pale mene ua whaalo alo. Ma ifo I ai Samoa I le no whanga. E loto lo toi ai upu o le atunu o le nei. E pena e vase. E mai ioa ai le tō wha le atunu. Whamai foi e tau te popoto. La wali I e lau na ua le vale o le ku. Ma le whamai le uneducated. E mai se ala o kama le leo e fo yo. O ka ngaka po ka snake. Wa kasi ngā snake le i. E wa mo kongo ale. E konsiri yo. Whale la wasi snake. Because he is a snake. He betrays people. He's a traitor. And producing so many fake news. No, tō sira iai. I le tala pepelo ma le whai tala whatupu e le mawhai o na to e ngalo I le atunu.
Le pepelo ina ele li ile o le atunu atoa na matua fa no ai Samoa atoa me se le ai ngotoa pe te pe atu. O fole li ile failanga pule. Ile soi fuo si toia ina. Ai nofo. Le tua e ona ia le fai unga e faili tangata. Yo tō wawa ai lei. Le sau whai mai, I tell the truth, I stand in between. O le ama le kui le vare o. What a liar. Wa whai la ia lea. Wa sola lau lafi tono le vai. Le vao ngi fo e tau ai maa e malau e tangata mea mata ngā ma mea leanga umalolang. Nena e tupu le mea le. Le iu stolua e fautua ina. Le mal malama. Pe ana whape e se whanau se manu e whatasina e fo. Wawhil tangata e ole tōtasi e le i se. So tanga fo le ma lona ainga. A wau te loa le le. E motu ese a isi vaenga o le auso. E whea le whani ma whai mea whatasi. Alo kamare. E inosia. E itangia. Ona o le mafuanga le nā. O le whaitala pepelo. Whaitala whatupu. Whai mai nā o mea moni a ma le whamaoni mena te whai. Nā mea moni ma le whamaoni ua e whiu e mimilo le lima o tuia. Ua e whiu voi e te whisiri ia la uofo. I mata upu o le tulafono e matua e le mala vai se mea. E tau mo whai fo i e mimilo le lima o le sa o le nei a inga le tau wha i a whao Honorable Faualo Harry Schuster ia whai maisa na tala leanga ma se tala mata ngā i a talasa ma le unga o le whaamsinonga le na whai nei o le to o na fo le a te vatua tali mai i a whao. Ele vatua sa utala i a te oi. Leanga o protocols nā ma whainga wha vae le nā o le mātou ngā ruenga wha alo ia. Mātou te le wha leanga ina nisi ari ofisa manista mai tai ofisa o le tūla whono. Ma le judiciary. We don't do that. E le wha leanga e leisi tangata e tausi le tūla whono ma whai tūla whono le whai unga ua whaia e leisi wha masino. Io, a la o lo popula solo mata ma ke solo wa le lo po la o kala la fa yatu le nala ma longo le pese le na mai nei e su a tolu ma na ve mis tu u lo wisi auto mai ku u lo wisu le me e putai lo tino ma lo mana ma fula ia u kanga ai ora o le tu u le besi na voi lo le me o ia ta lo fai te ino ala lo wala le o ale ia tala tangata nei toi li mai me ia fatalo fatu fo i le fionga le li palmia faftai lava mo ngal wenga le lo e fai ana na uma le na to e fa li mai lo ele matua tu vai lua le papa tu o le parmia ma fa le anga le parmia. You see these people, these crazy traders and betrayed people are watching and listening. Yes, and they are judging you when you open your mouth. No. Everything that comes from your mouth e tau tutu la vai lea o ngā ma le lea i o ni whae longa o i lato o lo teita ia le malo o kai wha longa le nei o le nuu le nei ma le a inga le nei o sa la vea na tono le nuu le nei o sa fotu e le tai tu o tala whasoro pito le nā le a inga le nei e le tu ua i a tama le ainga male i tu malo male nu ule nei. E tu ai lava le to ma le fue la unga
Ma le vāngana fitalai a wā Samoa. Ma le vānu nofo o le tunu. Nai rau whaafonga i le tala la vea. A mai le mātou ta mā. E whai mai fwoi tau te poto ma whai tau tike li. Whela wā ave iai. Ai matua onge tō whā. Whaafonga le upu tau tala soe. I le tau singa o le vā no nofo. Le vā whenga iai. Lua ma te tusi le upu. O lea. Le vā pa ia, le vā tangata. VR o le vā lina. That sacred space. So what's the use of you having a degree and an education and you can't even apply that learned knowledge and wisdom into operation and for people to see that you are able to put that into practice. La la ga fai to ki li mo ko ya o ngama fai ko fai longa ai matua lipiola ba se to fa e to si ai le va no lofo le va tangata le va te puia le va mai kalesia le va ma te ta yo le malo va ma te ta yo le tunu le pulenga ma malu ali foi pule I lau launga e pai ai ma fola le tunu la leanga e o mai ai tala no mai ma nongi leanga le mea na o to fa fonga le ai o mai tau e to ina matutua lau fai to fa mapo le tunu o to winga leanga fa tusa uma ia te o tona do to wa I tui matu ma te te do te lea ngai le malo ai to te tu ma te te o to manatu o to lava le na o lo tu malo ai le lo sorry wifa sorry wifa wa uma le taimi wa sola le sitama ma ave uma le blueprint plan o le mea atole na tau te se e wafo tau te le iai mua ina io e rei foi ma se si sa iai le taimi na whaavai le mea ala e mori mau mo I la uli mo ma tino ma tutua I no e se atu nei e sui le nota ma vai atu e le tulanga tawa loa na o fo iai le fa loalo mawalunga le malo e le fionga le ao lilo mai ava le sunga le fa na Jerome Gray after le tua lo fa wo pe la na taleni tautu ai le fa fonga Samoa I so se la ngona e o ia te oe fia fa noa le mautonu, fia ata, tangi, I le tele o nei tausanga. Sa tusi pese ai, ma fa fia le atunuu, ma luatu I atunuu I fafo. Ai le ma fai lava o na ngalo mai Samoa. Lo na atunuu, e mea na fafo atuai le taleni. Ma o te whaftai fo iau. Sa tele a manoa, sa pepese whatasi ai. I konseti ma le nei fo I tamari. I had the pleasure, and what a pleasure, to perform together with one of the best and some of my idols, the great, legendary, Afionga Whana na Jerome Gray. Te mana tū o lava le matu, konseti na whaie. I Los Angeles I nei tausanga ua mawai atu. Wa lela whailonga nei. Le valus full tausanga. O le fionga le whanana. A matu pepese ai ma whawhiwhia whatasi ma le uso ya malaisa I lisanga. Tō te leo tō e marama le iai. I awha pēnā fo I ma le whaili lau I loa.
le fiu anga o whale lima, tama o le ni foloa. O whanau ia le sunga na mulo ulu sa matu ia i le lawa i tau. Ia, ma le tama matua ia petelo. Le aitu matua e ngata ai aitu. Ia, e mai lola ia leo le. O Jerome Gray, umala pese na o whaalawi lola ia leo le la so o mai ma le fionga e whana na Jerome Gray. Ai tala e le ni folo. E mai lo ma le tala a stamo atinai. Le lead guitarist le na a le tamo le ni folo mai wha lima. Mai, brother, a wal tasil nai ngoe lawi lua i tele ia Jerome. Ole anavale a vo lele ma le slanga ale au fai musika ma le au pepese ma sani ai. Yeah, brother. Oh, brother. Oh. Se vai lo matina, brother. La fu le fatti e tai le pese vo le le manutangia. Tu a fa na na fe mai kilo. Ai se ki fa lao e ka mari ki fa lao. Mo fo se ki masi ka mai ki na le ola le the microphone. Ia ua tali ia le au fia. A wai whape nā ia winga o le neifo i tamali. The great Whanana Jerome Gray. I had the pleasure to play and performed with him on the same stage for many years in Los Angeles, in California, in Salt Lake City, Utah. Ia, anga leile tua i lau fionga i lalo o le lilo mai lau. Lilo maianga. Ma tulu i lo soifua. Fo i mai Samoa e whailonga iai. Ia lo valu se fulu tausanga i le tausanga. Fo la tato wo le malo longa. Ia ai ole a su e mo se pese o le uso. Ia Whanana Jerome Gray. Sei. Ia lea la o sau. Na alwatu fatasi ai I. To alwatu Malesi ia o alwatu loa mahono lulu ia le na ia ona tato bolo la ia le faul fale mai ia le tato malofa longia ile nei fiafi. Ladies and gentlemen, please enjoy some legendary music from one of my heroes and idol, Whanana Jerome Gray. There's a song that goes out there to all those beautiful European girls. Every morning, strolling down the beach, her dark hair follows her as she embraces the breeze. The color of her hair matches meekly with her smile. She has an air of a queen that makes European girls unique. European lady, European lady, my European lady, you do something to me. My European lady, my European lady. Something to me. She dances with such grace, brings delight to my eyes. Each move she makes a man mesmerized. Esse masio fomo ya usitai pe a fai mai. Tamau mo wasila lo pe a fa ma liu mai. European lady, my European lady, my European lady, you do something to my mind. Something to my mind. I held her closely in my arms while she breathed silently. Tender body says many things I want to feel. My imaupeana umile peselta si vape. Fungai o afa I avea umana me. European lady, European lady, European
sa alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. I feel so sad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time, since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, work until the sun don't shine, looking forward for happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where there's fishing boats with the sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Gonna see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'll be happier than on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, work until the sun don't shine, looking forward for happier times on Blue Bayou. Oh, Iana, oh, Ikahino, Blue Bayou. Mai kaika, poe mai lai lai, Blue Bayou. E boku labaia, mena peala, inau pe ikeno. Ika pukanala, vale ala, au oli novau. There you have it, ladies and gentlemen, the legendary voice of Fioga Whanana, Jerome Gray, wishing him well. Yeah, ole ua lobi no te o te aidei ia le tu lai wha, i le tautua le nei mo oe wha uopea, le siu whongo Samoa, le Radio Samoa, sfulima i vatolu a moi au kilani. E amale a tau sa vea se yuli, i le Gagaifo o Faiva o le atunuu i le nei fo i asfareile, ia, ma le nganga whaftai i le atua. Le fo i ua to ia le ofisa whaasalau nei, ua mawhai o na a fio mai ia lana fionga, i le sui teitei fono o le maftanga, ia, ma le fono fau a Samoa i Aukilani nei. Le fionga ia Loli me Sepa Channing, sfifianga ta ua le na, ina ua mwhaio na maua le nei lao. Ia e whiloa i fo i ma le fionga i le sui teitei fono.
Ia, ona o le tā ua tele o mata upu o le a whaso i ai. Ona o le tātou wha lea o le a tali malo ai le whono whautua i lea soa tai ao. I le whai ngā tui, tātou walo atu e whaise ngā luenga le lei. E na ia pui ai le soifua malolo ina o tātou tangata. Ona o le nei mai tau o le tau malulu e saulava fo i le malulu la tau ia. Ia ma au mai fo i ia whaafi tauli. Ma mai o le fo i mai taini. Ia whatalo whatuai ma le nganga whaalalu i lau fionga. E le sui te fono le fono whautua ma malu o Samoa. Lau fionga loli ia po lau fionga fo i watu ma malu o tui sa lenga. Alo le soifua manuia. Ia, vei nei tu la te whatalo whatua i lau fionga le ataua. E tu sai fo i ma le amataina fo i le ta upune tu la. Ia whatalo whatu fo i Samoa. I o tau pa ia mautou mamalu o le au le tu e taia. O na ua umana whatalo whaina lo tau pa ia ma lo tau mamalu e le fionga e savea. Ia po le strang fo i ia le ataua po le fionga fo ia le atau e tu sai malmata upune ia fiafi. Ia o te fia momuana o fia whaalaulua o lo ingoa sao lava. O me loli me sepa se lau e alu e se utama. E alu e lamar se lau. O e whaamole mole lava le ataua o na talu ai. O tele tangata e whaimea te upole ame o le ave e le ngo se utama i lungo o lo whai u ai pole ame o fi whai palangi ai. Le lala ave e se maile le ngoa na mol nei te mi whai tatal noang. Ia e tu ai le ngo se utama i whaamole mole lava. Tai. Ia. Paftai le tua o leo ua e tali wala au fo'i i le nei fo'i au awuli. I le whaatala ulatu ina ia longo pui ali i pea ia lo tātou utino ia le na o loli me sepa se lau. Tātia la le channing mo le mo sistemia. I lau fionga loli o le mea mua e mori atu le nganga whaftai. Wala i se teimi tātou te feso tai ai ma tātou lau lua fasila whai na ua mai a fo le tātou wha moe le tātou komiti ia e mai se fo i lātou na lango mai ia whaatupu le mea lea no tino mai o le tātou tāpenanga a le fono fautua le ofisa o le konsula whapea fo ia tātou fautua whapitoa e peo na iei le fionga le anoli ia whpulea i semi whpulea i mal fautua i whapea fo ia le sunga ia sua o misiluki tolu ma nave famuina o le fionga ia sau ainga fa perfo i le fionga ia lufi sunga lufi a mo fa wo ia fa perfo i le sunga ia mataia ai mese o le tatou komiti atoa e au fiai ia malau fionga le te fono le fonga le maftanga le tofa ia siata ia fa perfo i le fionga ia fui maono mele se a Rita. Watu wai le whamalo ma le whaftai. O le asa utanga i masau sila i le aso tā o tā amata mai ai ina. Ia whaftai tele molo o vanua. Whaftai fo i mul whafstili. Ia o lau wainga i le tato komiti. O se komiti malo silga komiti le wa iai nei. O lau fo iwa wa ai i le tangata malona tāleni le ngata fo i lea o le feelinga o le tō wha mai le atunu o awasui a waitono nei komiti. E se le matango fie. Ese fo i tangata ma o lato le tō wha mamalo e mai i lea sui ma lea sui. Me le momole la whaftai tele le atunu. Whaftai lo tau wha alo wa papa fo i o mato o ulu le wha alo te le o tau au mai e wha moe a wale tatu atunu. O le matau tūla i mai ele o se tūla i mai whaapea mātou te tūla i mai ona o se tangata. Le tūla i fo i mātou ona o se mātou a inga se tōtas. O mātou tūla i mai i tutono le fono whaavai a le atunu. O le tūla i mai o le mātou wa aile tato atunu. Mātou te
ai mātou te ai ma poani mea tā ua poani si me e mātou te whaalelei ai ia le vā o tātou i nei tonu ni sila po Aotearoa. Ia ma tātou vā o tātou tangata na o loo au maua i nei. Ia o le whamoe le aso ngofu, mai le aso sā se ia ho o le aso ngofua. O se whamoe tele o feedback le lei matango fie i nei aso. I le tāpenanga mai ia le aso sā e moi sa amata mea ia le a onga whangsā i tono o le li o le sa ia ai sa iai ale lango ale fono fautua i tonu i le vaenga le ngata fo i leo le songofua pe o le aso le na pa u te le tato komiti mata ngofie toninga ni o le toninga i le se toninga e whaape au tamala i einis o le toninga e na fai ele feelinga ele i whaape na ele i luka fo i le feelinga o le nei toninga ai uma e oka se au lelei ia na mata ngofie matoe au lelei atile i le komiti i le aso mo le whaftai tele fo i tapenanga o mea uma lava sa whaamalia ina a wā lava le ia mali mamalo le tato tunu tele fo i nisi o tupu mai e sa iei tutonu sa whapenana la ngona i le leo le fia ona oni fina ngalo le ngata fo i lea ia o nisi fo i whautuanga na mai mea uma o le amatanga fou lea o le komiti whawhautua i lo iai tutonu. O se no fa inga e se fo lona matango fie malona mamalu o le me fa ela utala e te sau i tela ititi ai te o mai tutonu le maftanga le o tene matua o e lolo nofo o e lolo tu o e lolo le va e o le va te pria lava te o le va lava lea mo o yelo o nganga mai vatu fo le nganga fa tele ye na la to fia fo lo tanga te tonu o le maftanga ia o la utau o le po sa fa ile fono ale fono fofotua ina ia tu fale le ani si vaenga po ani si me na lelei o ani si me fale tonu o ani si me e tatau na to fale le a walta sang fo o le mana ia e to fata tala male fina ngalo fa alia ia a wala va se le o tato atunu me la le e vatu ele mole tol fasta tele e lauto fa po lau fiong fo i a le ata tu sai male tato maftanga i to tonu le fono fo tua mole to fo ile to fatala fo i lau fiong ile tele o me fa mo e tato atunu ia o pe o to o matu e tonu o me fa tato atunu ia e fai me fa longo fo i mato tu sai fo i maltato maftanga faftai alo faftai i lau fiong loli awa e momoli foi le whaftai le atunu ulanga na sausoli e o tamama tina matutua se o mai le tupulanga talavausi i o mai lava i le whanau la iti. Leanga o lea sa ta o tolua le seunga e le ngata le whailonga ina o le tuto o tasi o le tātou o tunu. Ai whapena fo i o na whailonga ina i male vai aso le ngana Samoa male vā osi le lei o le vāta puia o le atunu o le whaonga ina o lana ngana. Awa ale eise ngana e ta ape le nu. E le eise tū ma le anga i whanua. O le ala le nao le tāua tele. Ai, nama tua ma tau tia. Na ua pei le wha le afo i le whailonga ina le o le tūto tasi le ne o le ono sifuru malwha. Pe ua toi tata i tua i le ono sifuru tau sanga. Whato a pai ale nao le whainga palota a Samoa matula i mai ai ia le fionga a fia me. Ia e a vea ma fai pule mai ma pale mia mua ta mai tai o le atunu ai o le si vanga ta o le la o uma tato nga luenga mua o le si tato nga luenga lona lua le la fai mo le tato community lo fionga loli po le fionga fo le le sui te fono sa no i le fa mo le o le atato a talimalo ai ia matato tau mo foi i ngā lue whaatasi ai matangata o le mali mamalu o le tātou community a Samoa i le aso a tai au. Whaftai tele molo vanua. O le aso tai au. O le tātou polo ke tile po le tātou eventi le whai a tai au.
o lo tato ngā lulue whaatasi ma le mapu maia. Le mapu maia lea sa mai e se sosoani i a tato a wale whaatino ngō tato ngā luenga. Le ngata lea so o mawai atu le tato sisi ngā fua. Ia e whaapena fui i a tato fufuanga mo le aso tae au. Le aso tae au, le a amataina i le tato tuinga. Tuso ole e whaingo o le aso le tuinga. A le theme o mai le mapu maia. Ole Together We Thrive. O le Together We Thrive, so Elena o le mapu mai e mai si agency e pe o le Heart Foundation, o le Liver Foundations, o le Diabetes Foundation, o i lato umane, ngā lulu e whātasi, ia a wale e a whaia. Pe e hamal se fulu tolu agency o le ai i totonu o le tato event taia. O i lato umane, o le au mai e lango e tatai anga i o tato tangata, o nisi taimi. A tato woe wa e fō mai a whapea e te alu o lena e latu whapea mawhatia lau loto. Ia nangata i ale ina lau wa ai o lau GP. O totonu i, e tele me wa ai o e tentau soifua tonu i. Tu e wa ai o e ave o e a whapea lai e whai atu ai te o whapea o ele te mana o e wa ai lau suka. I tu e ave o e o i le teine whapitoa o le suka. O i la tōna le awa ia o e a whaifo i ai saule siaki e whapea o e mana o e siaki lau whatu. E ave o i o le vaenga lea. E le tu i ni me whangai refer, whapea la a refer o i whatali mo le fia vai aso. O le aso le tae au. O le ai agency ia, e o mai specialist, e o mai no foi tono o lako stores, ia ma whamatala, e ta o te foi po fio o iai. Ai whaahi ua le tuinga, e whaahi ula le tuinga, ia le tato fufuanga. A latu la tae, e mōmua e alu whailo tui, pe si mana, e wa i mōmua te soifua, e siaki lo suka ma lo mafa ma, nei te uwhai atu lo tui, a le mau lalo lo suka. Ia, e le mwhaina whailo tui, e tataua na toi tuli lo leo oe, o la asaunia fo i e elefon fau le saumastanga. Na sina ipti, ia o le a masi saunisi o le a se mea e maua ia o le a whai e lau tamostanga nai toi sauila i e whailo tui ai a whapefo e whailo tui e whalongo atu e tau matapongia pe e se suinga o la e ten tau soifua ina o i la atona o le a wawa ai al soifua malolo ina o tato tangata o whanau e a mata mai ai le tolu masinga i le wha le ono sulima tau sanga anga ilunga o i lato umana e tau lia tono tato event i le aso a tae au. O le aso fo i tae au e le mana umia le pepe fato a whanau. A vai ele ato le ono vai aso lau tama a leo e fia sau i a mai i e whaile tuinga. E le ai, o le first check a le pepe e alu o e vai lau fo mai. Family doctor. Tolu masina ia e mwhai a whapea wale e sau te mite alo e ave lau tama e whaila na tui el tolu masina a leua wha masina o le pepe pe lima. Ia mole a mele pepe i o lo i eitentau soifua o le alto lea. Maua ma record i le aso e titilo atu atene whapea wa uma ia o le tuinga o le a whaile tui o tonu masina ia na whaatonu le oe a tole si masina e te alo e whaile tui ina o le lima masina mea la nata o le catch up o tangata matutua e a mata atule i le fasu lima tausanga ai maua oi i ni ngasi tu maupe o le suka o le sela toto maualunga o le fatu o le awhaia o ngasi tu maune e mawhaina whaifua lau tui o le fulu e fuli lau tui o le fulu i tutonu i ai a whaibo ono se funma lima o tausanga e anga ilunga po le lima anga ilunga au e mana o le whaia lau tui o le fulu ia a fio mai e fuli mane tu inga tae au le se tui e tutonu e o lava i tamaiti e le se tu inga pe o le tāua na o le aso tae au o le tu inga mo tangata uma immunizations for all le focus o le aso tae au
So o le suinga la le tangata matutua. E fie wha malama tu pea o na yeini si tama wha mai wa uma whala o kui fulu. O e o lo ona sul lima tausanga. E qualify o e tui e wha. E mwhaina whai o tui e lua i le teimetasi. A le wha. E mwhaina whai e o tui. O le tui mua, o le fulu. E mwhaina whailau tui o le fulu. Ai a whapei wa umana whailau tui o le fulu lau GP. Ai le i whaia sau tui o le MMR. Po le tui, ai misa le la tātou oi. I usu ngā whono ma me whapena fi malanga. Ia tamu whaia ina ia whailau tui o le MMR. Le na. Ia whailau tui o le COVID. Kuinga e tatauna whataunu. Ai tele i malanga i Samoa. Pe tele i malanga i sisia tunu. O le si tuinga, o le tui ona, o le tui ona po le tui pui ai oe. Te leo tato mātua e ti ngāna na tuia le vaile, i le whao pe tuia le vaile, i le losa po se mewa pena, e ke ua infeki a la engo fungo fale. E ona he lau tino, e tā ua la le whai o lau tui nā tui ona na, pui ai oe mo se fulu tau sanga. Tasi le tui ona e pui ai oe mo se fulu tau sanga. Ia o le si tui, o le tui le shrink, po o le shingles, o le tui na o le atiloto fo i le te ia wo oso le au tafa o lo yalo ifo pui manava, le whapia mātua a so o lo ma liu e tangata, Ia o tuina, e leina mafua le me vela, ma me le swing o le tau, mea whapena, me sa tātou i fi malanga i le swing o le tau, mea whapena, so tama whai, ina ia whapena a whapela u whailau tui fului i lesi i lau GP, ia, a ngai kei loa le i whaialau kui onga, a ngai kei loa po o peke whauwhale, po le asa u ngā luenga ngai e kei loa i eise me poise nai lo tino, ia, ai le tui ona e whai, a le ai, ia, pe te mana e whailau tui o COVID, pe a whapete sa un te Samoa, ia po le MMR, ia, o le MMR na le lua ato sa le MMR, e tatau na whai a le ono iwa ngai lalo, tau sanga o tangata e tau na la vea le MMR, e whai le tui na, ai a whapeo o vai lunga lau MMA lela e alu te malanga Samoa ia whai sau tui ina i whapena ia o Samoa e te alati Samoa le si teime o whapea mai e wakule whasipepa nai whailoa ai ia Samoa o le wo umana whailau tui mua o le MMR as long as you have one dose ai laku ale whaile pisi o le tenki fever mai si wha ma ilai Samoa e te ua mawai oi ia e lai ua ele tui o le MMR pui mai ei oi tono le Malo, whaftai tele lava e sele tā ua tele i ole information ia me se fo ia mea na ua sauno atu ia ile whianga ia loli a wā o ia fo i o se tamaita i tausi soifua ia mga lua e le tele o tausanga i le sekta le nei o le soifua malolo ina awa noa le nei le eise tupe aluai a se i whamanatu ane ia le no whanga o le atatou poto ia i le asoa tai au le tuatusi whamule lava lau whionga loli o le address le la whaielsa to a tuinga tae au, por tato siaki. Ia, o le Ivas Fuluono Beta Drive, opposite le ia ma kalange le roundabout. Ia la kulo e afelo ko kongu, a lai kuma le si piko ia Back and Save. Ia e next door ia Carl's Jr., i ngolua leo Carl's Jr. ia Kosi Club loa ngā le le address e whaia ina ai mole to i whaftai i le tama fo i pulea ia lea locations i le whaatanga ina o le fono whautua e a fwea whawanua a walta to ngā luenga ma sa tu e whai i le whale Samoa ia e betai wa tuai mātou ia a wawawe nisi o a inga ma nisi fuanga lo whapenana whaanga ina i le whale o Samoa e peo nai ai e mause tau i fo lele e kui ai ia la wori ia e le mama ingisi mai ai mama i o le ka ele o le vahenga la ngai whaasolo o le Stroke Foundation ia ma lo whaftai o le ase whai numbera o lo e tanga i masila sila i tau na usia i le asoa tai au ma lo whaftai
ole immunization nei wa live na run through e le mapumaya mo le fo le nganga faftai tele te mai tai pule ya tuala pesio I tu sai fo male ava no wo fa pena na fa sa fu se leni I tu I kalesia ole tuinga sa fai talua nei la o ile I umale ngaluenga o ile o tara ile no fanga lisea sa fai tuinga sa ova malise lau tuinga ile taimina le fo ila le o te ile unganga fa maulunga ia te uai I tono le fun fo tua wa ve fo nei tu la e o mai fai fa sa la lau tuai Wai lava se tina, se tama, ni whanau o lo whapena no fia maua le wanoa e whaele tuinga ia o lo wanoa lea. Wai le whapea e nofo ia le fonofo e foi ina I mea la haiti o lo whapena ta pena me le fonofo atono e wa se lo fiele ia taua ia ai o mato expectation e mato pusa mea ai o umana umai e mai le uvahenga le uvahenga le fusi o le au sit le I takanini wa ofa mai le lua se lau pusa mea ai wai ala tangata e whailo na tui tae au pole ta mai titi e whailo na tui tae au ia ole mauala na pusa mea ai ia ole atutu fo inisi o sui o le fono fofotua o la tona le whaiel whaasoanga o nei pusa pe whaapea e whailo tui e se o lau whasipepa I tua I o le teime piki e lau pusa ia le ngata ina ia la whai fo inisi tato spot prices o lo ta pena mai ia le mapumaya e la tu te whaungaina wa o mapumaya o la tu la vale la hostinga le kako event ma faile o la tu fo I whaia uma pau la vale ngaluenga alfon fautua o le whaatino ia malangolango e tato ngaluenga whai ia almena whaftaitele lava e lau fionga loli o le tātou turi matai o awa noa le lei nei mo tātou tangata Samoa, mo tātou Pacific Communities, a le lau wa mua whai le tātou ngaruenga. I o tātou lava tangata Samoa, wala awa tuai ma le nganga whaloalo. O se awa noa le lei, fia, ua maua le awa noa, au mai lo ainga, a wa o tai au, ia, na le uto whafonga mai, e le whape whalataina le tunu uini mea, ai mani tau mafa matulanga whapena, ai whaatau wa ina, le tausia o lo soifua maloloina. E u matu le mea le nearu e whawhitai mai a lori ma le whono whautua ma le atau a whawhitai. Ua umona whaitui o siap whanau a pui ua umatua ia le tau malulu. Ia, e le ai ama seisi o le nei a inga. Awa a mai lo tangata. O le tau ngata la tau ia. Whai o le teimi e no fuelis tangata e le whale. E wa ai le ngase. Ia, o le whainga luenga le istangata. O le o I le fomai, o tupe lava mea o le whewa I ta'avale o pensini le ingi pensini o iei nei. Ia, ai o te lofoi. E telefoi na nisi mea lofa pe o petrol vouchers ma mea whapena. E whaamalu ia tuai fo I pe awhai ina I tātou ta'alonga fo I lele e maua fua ai ia se whaamianga. A lewa e whaafongmai, e umana tui oe, e alumasi I malau pusa mea ai. O le taimi lea o whamoe moe whai ai ia lori, a matai tātou? A matara o le au whingaruenga po le a vaenga le funu whawhautua. O la tuia le ai o le fitu. Fitu le afa le fitu e whaavasenga ma whaafuafua ia ma set up ia le hall. Ia tau nu atunu mapu mai po le afa le valu. Ia o atulola I tonu. Ia vato a mata tonu a tātou I le iwa. O lai ua iei fo le whaiwhi au e whaia sin talo fo ia awale a mata inga tātou ngaluinga. Ia na tātou a mata mea I lola ia o le umana whai o lo tui e halu o le pito le ele umkuka o lo ngā lue me ele fonu whawhautua la tona le a whaasoa mai a le ipti ia o le a fo se pankeke po le a se me maua ia o le a tali ele sua ia na to a e halu e lo le whawhoi piki lau pusa ia malanga I lo le a inga awale astona long whaatai whaamurmole loli e mwhaiona tu I whalau telefoni o ia malau telefoni a iai as tangata I fia manmula mātili
I le mata upu lea ma le tātou tuinga lea. Immunization tomorrow on Saturday. Ia, matu le numera a le fionga alori. E tango e wha mawifo le telefoni a le ataua sevea. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Lea o lo leia tuatanga te ia la ama i whaile latu. Ia, o au mua ave. O au auna o whaai tete. Wai wawele ua lau akulu mako wa inga re o ika e whaia la tūtui. Whamole mole lori se I whaeloi fofo I malau numera. Ia o lau telefone, ia o le o lua fitu, 5 tasi lua, wha lua valuiva. O lua fitu, 5 tasi lua, wha lua valuiva. Ia o lau telefoni ana mai a taluna whainga luenga I New Zealand o le nā lava le whaonga. Ia, talo, whai malo, whai te tele lava. Nei te ua I sisi vanga pa ui a te au ai o le a o tamo whai lava e whasoa pēr, ma longo pēr le atunu I le teimi ato o tutoio le tātou por kalambe I le awhiawhinei. Ma le a whapena whai no tūsia se nota. O I lava o le a sui ei le sema o le awhiawhinei e whaua wina le tātou ngā luenga. Ia, o le atu iai, ia whamtalanga le nā, ina ia longo pēle tātou mutunu u le pō ato le nei, a o lolo mai ia le tātou tuwinga le nā I le aso a tai. Au ne I se whangai pa ui e te au rau whionga loli? Ia, whaftai tele, ia mō nisi o whamanatu pe a whaapea a lualua I pēle tātou pukalame I le nei pō. Ia, ole au ngā o nei meu tuinga. E tuinga e le tuina ta o le HPV. Po le HPV o le tuina e pui e ta mai ta I la haiti. Mai le iwa tau sanga nga I lunga I le sifulu iwa tau sanga po le lusu 5 tau sanga. Mai le kānesa. Ina ia awane I maua tātou whanau nei I le kānesa. Laua tui e fwoi matama. Whaapea a le tuilana e consent file consent e pule mai ele matua pe a whaapea I lau tama teine o lua nonofu. Ia, tātou a matan tātou tā pena ma a puti o tātou whanau teine. O tuilana o le HPV po le hepatitis B. O tuina e pui mai ele kānesa. O le tuile o le influenza po le COVID foi 5 o tuinga na e pui mai ai oi whaama e pe o whaama e ngase tu mau cardiovascular disease o tuinga na e matani na pui mai ta mana o le measles vaccine e pui mai ai whanau mai le allergy me fa pena na ia o nei tato ia o le PCG le fai ta meti pepe pe a fa pe na whanau mai a fai lo tui whangata le tui le ma ile dima le ase Samoa le se tuina te o le PCG po tui whangata ia ma le tui o le fulu ma le 5 o tuinga na ia pui mai e tātou tangata matutua ma tātou whanau mai le ngase le o le dementia ia o tuinga na tāua na o tuinga o free immunization le aveita maiti ma tangata matutua nei te ua whaina o le tuile o le fulu o le covitis fuluiva o le tui o le misela o le tui o tuberculosis po le TB ia o le hepatitis A ia o tuinga na e fuli mo tangata mo tamaiti e mai se tangata matutua e high risk la ko cases pe o kānesa me fa pena ia for adults immunization fasu 5 tau sanga le immunization e avele le tetanus diphtheria po le whooping cough o le tuilana e tasa le tui a le ono sul 5 tau sanga ia e le tetanus, diphtheria, whooping cough, o tui fo ina, e tasi fo lona tui le tau sanga. O le 5 e lua no dos, o le 5 e ave, i le lua, i le ono masina e apat, e va ai le lua na, ia le tui o le fulu, ia le tui na le fulu e tasi lava le tau sanga. A fai ua ave lau tui o le fulu i lau TP po sesi fo event nga fai sesi mea.
Ia, sa ue whailau tu e tetanus. A whaapea wa uma whailau tu e tetanus. Ia sa ue whailau tu e shingles. Tui nai na i pui mai ei oi. I le taimini nei le vevesi ma le pese o wha mai. La atu ua foi information nei e avatu i lau sunga. Ina ia whapenana i whelpa manatu ia manisi o tatou fufuanga. Ia aile i au lia mai le aso tae au. Au al tatou wha mui mui. Ia, mahalo, whaateitere lewa i lau fionga loli. Ia, o le taimi ua whaavanoa mai. Ia sa i whaafonga fo i Samoa i le tau mawhainga. A le whono whauwhautua. Ia, ua a apatu sa whaamianga le nei mō tātou tangata. Ia, a whio mai, matala mai ao. Ia, su mai, maliu mai le aso tai ao. Ivas full ma le ono. Bader Drive, nera sa i le ofisa o leo i aso ia. Na lava pe au lai i lava i na alnea o lo i ai Carl's Jr. Ia, e whaafsanga i tonu lava. Male Pack and Save. Le Pack and Save lai lisi tu o le Mangele Town Centre. Tātou whelua i ai le aso tai au. Whafteitele lau fionga loli. Ia, mawhatalo whatu fo i lo soa tau na rua malanga mai nei, whaftai le su mai e momori alo ia mai i lau o fionga. Whainga tā i le tā polo kalami nei. Ia, awanoa muri, sa noa ai, ia, ma whamanu ia fo i le atunu o na tātau ma vai ai lea ma le ngā whalua. Whaftai tele lava le atau ai tu sai mo le awanoa fo i o le sui le fono whawhautua i tono o le nei por kalame ta ua mo le atu le nganga whaftai tele o nei i tutono o Aotearoa nei information e ta ua tele so o le whailua malmato o mai nei tu lai mo le mai se whailua o walta to wha moi le aso tai au ia ele se me na whafua veta na whai o levan tatou tā pena o le taimi sa tuli ta mo e lavel tatou taimi ia o le ala le nā to a maua i se avanoa lo utangata o te sau whailoa tatou ngaluenga tae au ia o le afo se au ngā o le afo se whatau wa lo utangata ia awane i whai o se vi inga utangata e whai ene ngaluenga ia whapenana whaamua pele atua i mea uma ia whaamua fo ile atua i tatou ngaluenga tango e tatou lima male ata mai wa mai ia whapenana na ave le whaamua le atua ia mo le atu whafteitele lau fionga fo i tu sai ma le amanoa ia tauna ia manuia le afiafi o a fo infufuanga o fo i teimi sau se teimi tatou tau mawai ia anga leile atua whamanuia i o tiu te mo ngaluenga ia manuia tele nei afiafi whaftai ia nana ua sauno atu ia le fionga i le sui teitei fono le fono whawhautua mamalu o Samoa i au kilani nei ia awa le simea maali le da wa ato i le 5 ma le wha ia tau sanga talu o na wha vai le fono ai whato atu sia leo se wha vai papa e amana i ai le tū la fono le lesta le ina wha le tū la fono o le fono whautua mamalu a Samoa i au kilani nei ia o se mea le lei tele le na ia e whaftai atu nei ngā luenga le lei ua anga i mai le fono e wha maupopo o na tangata a wai pe ona saunofo i le malo ma le fionga le li pale mia po fea lava e poto ai Samoa o le tawhatolu le nei e tau o na amana ia e le ngata o le tātou fono fautua Samoa o le ofisa o le a fionga i le konsula o le malo ia e maise ia o le saufa inga o te lofo le ato te le nisi o fai fe au o le maftanga sofa tasi o fai fe au Samoa o le ai le aso tae au. Manuia tele o Faiva tātou whenua i le tau le fitu le tae au a me sepa. Ia, au maa fo i le wha maupopoina o le tātou fono, fautua, o nai o tātou tangata. Pa i o Samoa le a hawhio mai. Ia, maise o le tāpena i le nā o le taunu mai o le i lātou o lo. Tali mā lo, ia mali imta mai ta i fo mai tausi mai pasi, tausi soifua, o le a tātou militino i le asoa tae au. Tā walunga atu, ia malo whaanga mō lau fionga, loli me sepa se lau, ia masio uso i le pese ale a fionga ia whanana Jerome Gray. Honolulu! Those warm tropic days where the sun always plays in
Honolulu. If you stay for a while, you'll enjoy every mile. That's Honolulu. You'll soon learn to see what easy living can be in Honolulu. Oh, how time flies under bright starry skies. That's Honolulu. City of lights from Mount Tantalus heights, a picture for all to see. You'll find a friend and stay till the end. Here's where you want to be. That loud traffic noise, those dark-skinned boys in Honolulu. A great racial mix, those hip-swinging chicks. That's Honolulu. It's Aloha Land with a Hawaiian band, a city with Waikiki. Just find that friend, stay to the end in Honolulu. Those native drum beats, crowded sidewalks and streets in Honolulu. A happy hula girl, a harbor named Pearl. That's Honolulu. You wear flower lane, the sun people play in Honolulu. A little noka oi, a lot of fish and koi. That's Honolulu. It's Diamond Head Beach, so easy to reach. Here's where you want to be. You and your friend will stay till the end, surrounded by deep blue sea. Drink plenty Mai Tai, stay sleepy and high in Honolulu. Kapiolani Park, more fun after dark. That's Honolulu. It's Aloha Land, the Hawaiian band, a city with Waikiki. Just find that friend and stay till the end in Honolulu. In Honolulu.
Baby e ta umai Se au e fa anoa noa hai Ua o fa longo Ua e fa atu fa mai Po ua leanga e a o ita Ila ta masaninga Ua mafuai o na sui o uinga O oe na e amatamea O oe fo I ua e lekea Langona I le mafatia Taua lea O fea lea lofa moni La ta fea mainga na osi La ta tautonga ua I le faa maoni Ua le mawhai O na ngalo o lau kisi Pepelo mai au Ai ole na usu I lo fatu E le o au Ua e misia Ua o mautinoa Le ala leo lo walu E se ua o iloa Le malie I vai E uiso utau mawhai Le lalo langi tō sina I langwa ai Na osa sa a whao tila utu A ole nei ua e musu Le mafutanga Valea I lo ulu Ua le mawhai O na ngalo o lau kisi Pepelo mai au Ai ole na usu I lo fatu E le o au Ua e misia Ua o mautinoa Le ala leo lo walu E se ua o iloa Se ua salu vale lau tamu o le nu Ua e o le ngia uina I au upu Ua e se ole poe lena ua lua faa pupu E le tioa a e faa mamulu Ai le tau tala mai lo ngutu Ua e musu Ua le mawhai O na ngalo o lau kisi Pepelo mai au Ai ole na usu I lo fatu E le o au Ua e misia Ua o mautinoa Le ala leo lo walu E se ua o iloa That's why you go away I know E ole nā, le pese o le tama o TA le a taua mai le aiga le tai. Ia, whanofo fi le mua I fo I oe I le pa u mai o ti bunga I le nei teimi. I le nganga ifo ai o Faiva o le atunuu. Ia, ai taua lunga atu ai fo I. Ia, ma le talanoanga, ma le tamaitai, tausi mai pasi, tausi soifua. Loa tausanga o ngalua I tutonu o le health sector. Ia, pa o le matanga luenga fo I o le soifua ma lolo ina. Le fionga ia tui sa lenga loli se lau ia whaftai atu loli me sepa se lau ia mo le talanoanga fo I mo le whaalau I loa I le mamalu o le atunuu le tātou whamoe le nā I le tai au a tai au tā le fitu o te tala le tātou no whanga le Cozy Club Iwa Sfulma Leono Bader Drive I nei mangele I le taulanga whatau I mangele
Ia, wale whaatalitali atu ia tau le mamalu le atu nuu. Le ngā luenga, ia, olo a tali malo ai, ia le whaalapu pitonga le mapu maia, ia whapena fo le whono whautua Samoa. Ia au ki lani nei, i le tātou tuinga lea i le aso tai au, po le vaccines for the national immunization schedule for tomorrow, Saturday. I le taule tu lai fitu i le tai au. Ia, ta ua tele lea fo i awanoa, e le au moa, sa awanoa fa auro, awa. Ia, e se fe fo i tupe e fai ine me o tui, a o le tuinga le aso tai au. Ia, e fai a fua ma lava tui. Tui lava fo i o le tamaitai o lo maitanga. Ia, mo le influenza, ia, e tasi le tui le nai le tausanga atoa. O mai i le ono vaiaso le matua, ono tolu masina le matua, le pepe 5 masina, 12 masina, 15 masina, maua matui nei. O tamaiti se ofo i lava le whātausanga o le tamaititi matua. Ia, ma le 10 tasi se o le 10 ma le lua. Le fast from lima tausanga, ia o i na mātutua, ia tangata se o le ono 10 lima, whaia fua ia wha moe le aso te au, mai tā ua i tele, ia le anga i mai, le tō tele, ina ia whatino, ia le tātou tui le nai le aso te au, maua lau pusa mea ai, maua fo i manai, mea alofa po se shopping voucher, ia po o se petrol voucher fo i wala taunga tāpe ni sidi le nei vai taimi. Ia e koe sa vari ma ave ia. Na ave rau pusa mea ai tai. Au whafta i atu e le tāpe nanga fo i ale whono fo tua Samoa. I au ki lari nei, ia ma le lātou fo i tauma whainga ina ia maua se awa noe ngā lue whatasi ai ia ma ofo i nātou le nei so soani mo le soifua mālolo ina o le tātou tanu. Whafta i atu le mapu maia. Ia, ma le lātou fo i anganga ua au mai ei o le lātou tau au so o tau au i le ngā luenga whai tō tele ma le whono fautua Samoa whapena fo i le lalango mai o le official consula. Ia, whapea fo i le sao wha inga. Whawhiangainga o le maftanga a whaiwhi au Samoa i au ki lani nei. For adults immunization program tomorrow. Amatatu le tausanga fast from le lima le matutua immunizations, tetanus, diphtheria, whooping cough, ia.Amisela le tale le kale le wa kale ka ko le temi le malulu. The 65-year immunizations, or the tetanus, or the diphtheria, whooping cough, ia ma le booster dose, e tasi le tui, ia ma le mea nao ma isua, shingles, 2 doses given 2 to 6 months apart. E lua dose e whaitai au. Ia ai e wā fo le ta i ono masina ma whai le tui le nā. Ai o le tui o le fulu, free dose available every year. Le ua. Ia tārusia, whaunga le nei awanoa i o tātou ainga, a maise o ta mamti nā mātutua o lo whawhongwhonga mai. Ia, anga i mai i le whamoe le nā mō tātou umalama i le aso a tai au. Ia whaftai o tuai, na whionga loli, me sepa, selau, ia mo le whatalandoanga fo i ma le whaalawi loa i lo tātou atunu. Ona o mai lea o la u whasoa i le tūranga tābua tele o ngai o inga ia sa whatino i Samoa. E tūsa i fo i ma tālonga. Wa toi la langa i lunga le tālonga le kilikiti wha Samoa. Ia ma le kilikiti wha pārangi fo i lea na wha ngā solo le tournament ia ma le tauwanga. I le tele o au, ia ae wawa i atu. Ua sola le au a le ainiu sami. Mai mata utu i le whanga ma le siampini o le neitau sanga. Ia tu lua atu ia i le au a le tanifo le vao, mai le afio anga o sili le motele i sa la whai. A le te wawai atu, o le foi na sola teine o le lausalako. Ma le tūlanga lua, ai ave tau ngā manono. Ia le siampini
o le ta'alonga o i le tūpā o tina ma tamaitai. Whaftai atuai i kapiteni ia mo i lato uma o e sa alo, sa tau walo ina ia waa uma o le atunu. Tasi ale nei tau vanga o le epispisa o i ala wali i lea, whai mai, po le almea o le au mai aini waa tutuila ma manua. Le ala kouwhi au iei, a kali mai kuila mangua, o le awa noa mai i a lato tūpulanga e alo ina a lato waa. O le mea le na, e mālolo le lei, i nei se mea o le au tō tau ma whai e fo i whaaleanga i a le whaanga tama i le tai. O na whape o le au maia i ni au, i a ma le au walo ma waa a tutuila ma manu o la fo i e tāpena la tō ia. A wa o le vai aso lea i le aso wha. O le masino i ulai, e ato i ai le lua se lau 5 tausanga talu o na tuto tasi le malo tele o Amerika. On the 4th of July, celebrating 250th anniversary of the independent state of the United States. Ia o se aso tele fo i ma le tāua. Ia o le anga i iai. Ia tuile manu au te lo fo i. Ia ele nofo i ai ia le malo tuto tasi o Samoa i sifo. Ia ua matua la langa fatasi ma ua la lango fo i fatasi. Ia le whainga malo o tūlai mai nei le sunga lauli le maria toa. Ia fatasi ai. Ia ma tiktai fo i. O le malo, tuila manu a whaftai atuai i le kovana sili, kovana sili whapea fo i le lieutenant kovana. Ia meise fo i lau e fionga tua olo, o le Palestine, o le Senate, ia masui whono uma, o le whainga malanga mamalu tuila manua. Ia e pei o na ngā i mai e fo i mawhai le lātou whaaloalo māwalunga. E le lātou ta lolo, na talai i o au afa, whapea fo i ni se leni te tele sa lātou wha mea lofa i lo tātou mālo. Tutiti o tula, e tutiti a se lau wafe tā la Amerika. Ioi, a wai 5 wafe, leisi mea na mumoli mai, 3 wafe tā la Amerika. Ioi, ia whatasi ai ma i e te tele i o au afa. Aile ngata i le nā, tālo whae, mumoli mai le whamurianga, alofa anga ma momo onga le lei o sa whiwhinga o alo matama whanau o Samoa. O lo o lala ma papa au i tono tuila manua. Ai o lo o ngā lulue whaawai teimi i le whalei o le Star-Kist. Ioi, ese le matango fie o lea fo i whaaloalo na motu ese mai lava matulanga ese. Le momoli ina mai o le mea lofa o le tuto tasi mai nai o tātou alu matama whanau i tuila manua. Au whawhangafonga mai o tātou ainga i tutuila ma manua whape fo i alu matama whanau o Samoa. Sa au tau 5 maanga le mai i le whailunga ina o le tātou tuto tasi. Ia anga le leile atua ma whaatutumu mea ua whaangau ngau. Ma ia malutia lo tau soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. Ma le whai o le wha maoni ai ia mata i tuina lo tau saunga le mō. Iso se teimi a o tau. Nofo ese atuai, ia ono o ngā ruenga. O le alo lofa mai i a inga i Samoa. Ia ma le tupe ai vai a so uma. Ai saunga, o le kāra me leke le mea, e wha toluina. Ia le na. Ia ma ua tā mau ai ia se langona. E wha whitai ai i le talawhea ngai le lei o fuafuanga a le fionga le i pāle mia malana komiti whafoe o ngai o inga uma ma le tāpenanga o le tuto tasi. I tā lolo te tele ia na whaia nei. A wā au te tali tonu. E le eise i tu malo e nofo vale. Tā lātou mo o uma. I se awala e showcase ai ia e te tele sa lātou la langa ina. Ia, ai maise o le mamalu i matua ese ma le mamalu o le au se papa. I fale la langa ese. Lea na utou sila mi o ia i Samoa. Ia ai ti ngā ai ia loto isi ia uri. Whai mai, o whelala ave i.
A whio lea ave e tupe. Se ngā le mālo li lava. Wa lewa fo inga whai kou iwi au tō iai tonu i o. Mālo, wha mai paepa. Wha mā whana le lei tō na whoa. Ioi, mata ma mai moa. Ma enjoy. Enjoy le show a la uli nai whai. Au al mel nai whai. E wha aliri i ei lava. Ia ma whai ane lea tala, Ai o le mea tā ua. Ua tā ua lunga le aso. Ia ma ua tau fo i le ai o la penga. Ua su i tau i le tini. Pawhitai. Samoa uma, poto i ona tūlanga mau poe, ma le mau a lunga. Na tū mātila ai le aso i tia whau. Tā lo whai ia tia whau, upu a le vea. Tā lo whai le pale mene o Samoa. Tā na whai lava i whea nei mea o mai moa le atu nuu. Ma tūpu langa lalo vaua o Samoa. Fue whai mai. E fia o i le pale mene ma le maota lea. E whai mani whai pule i ni aso o i luma. Ai a whai la o tu o inga whainga ma whata i ta inga leanga nei e whai e tangata nei. Ia le na. La i le sa matula o la o request. E winga i le whatu tuanga lona sfulu ma le lua. Ale e kale sia Yesu Keriso lau pa ia o asunga tai whafta i atu o repa sauni. Tolu o tasiva whamai. Talof severa. The 12th article of faith says, we believe in being subject to kings, presidents, rulers, and magistrates, in obeying and honoring and sustaining the law. Ta ua i ole nā. Ma whauwhaunga au tū, whawai, ale e kale sia Yesu Keriso lau pa io asunga tai e tā ua ai le nei vai asu. Lea ua tā utolua ma moe lua ai le seunga. E le ngata le tuto tasi o le tātou utunu ai whapena fo i le he. Whata woina o le tātou tū ma le anga i whanua. Whai mai ia le manatu au tū o le whatu tuanga lona sifuru ma le lua le kale sia Yesu Keriso lau pa io asunga tai. Mātou te tali tonu i leu siustai i tupu, o perestene, o whaipule, ma wha masino. I leu siusita ia lea, ma wha mamaluina, male lango ina. Leu stai i tū lafono. Ese le tāwu tele. Wale maua se tātou whailo inga. Male fionga le li i malu le malo, le sunga le li satini. Ya Sergeant Tuman Vau Siki Asiu, i le whaapopongo le tātou polo kalambe o oe ma le tūlafono i le deias whareile ona o tūtuangia le ma alofia ia ma ua whapena ai ona le maua se teimi e au pa umbai ai ia se i whaatino ia le tūlanga o se whaapopongo le tātou polo kalambe le nā o oe ma le tūlafono ai le o oe ma le tautonga le tautonga le o fia whai. Ke fia whai whaari ali i luma o whai whi au ma Samoa. Le mena o mai eise ri le o fia tauto. O fia whai tautonga. E le tu ai le whaatino ina o le tū ma le anga o le tū la whono ma le whaamsinonga. And why I'm saying this, while people, and because the repetition of being played over and over of this statement by Fia Whatoto from Limongi. It shows the desperation of wanting to get rid of the guilty conscience that he carries with him around. Ele whapela watua ia le sunga i le i whaipule. Ai, wa tupu ane fo i ma le loto, ma la ngona o tangata, ma le whauinga ina o le mea. Awa, ele e whapea o tausalaina i a leli whaipule. Ai, o mana tunatunga, ma masal salonga, ma mawhauwhaunga o tangata, wai le ai asisi tangata. O tangata ese o tau ese ailo na ingoa. O po tau ai o, ma malau manu i aile ingoa, na pau ale o le ingoa.
Ai o te lei manatu. E o sana fuafuanga I se whainga o se mea whapea. O le tau wala au ma tau whono I o e fia whaisa na tau tonga. Nā lea lena o whai atu. O te ofo. Ai a o whaafonga I fo. Ai po o mo fo ina sulu I lana whai whi au. Ia mana tua fo I whai whi au a fia whaatau tō lea na mua muasa o whai lana launga. Whemai a. So o se pati whai nā tau te whaonga ina le swafa o le tua e whai ngoa ai pe iai se so tanga. O le pati whai I le swafa o le tua e mālaia. Whaatolu a pe whaalima e na whai le upule nā. E mālaia. Wani. Wani. Ia le nā. Ua pe ua whōringa mai e ua mālaia tu ai marawari I la. E nga o mai whai whai au ngā e whai le. Ai o le winga o lau tala. Au te ofo pe a whai ele I a whea I le langona o li mongi e whesili ngia se whautuanga whaalea nganga ma se tima inga whaalea nganga mai ilona teitai whaalea nganga. Nofo matato mawhau pe iai I ia mea ua tula I mai. Mai o se luma fo I lea o le a tilo pea iai ia tangata ma oso ai le lofa I mata o whanau. Ai mai se o ia malana whanau malona tolu. Malona aika. O lana e kalesia, o lona nuku malona I tu malo. Ai pe e whōringa mai e popole na o ia malana vaenga whau whai. Ai le o popole. I le onga o le mata ngā tele ma le māsiasi. O le au mai o lea mata upu whalaua I tele. I le whafonga ma le sila mai moa ale atu nuu. If anybody that knows Limongi very well and closely personal is his own wife. Olona to lua na te malama lama lelei uma mai maue. Pe ana whaapela e o mai leo su e ia. Whaapitoa, forensic investigators. Ma whaonga umala e tātou le technology leo lo whaonga nei. Su e telefoni whaapena fo iona. Ona su e ai ni tangata e wāwala lata o lātou so tanga malimongi. Ai si au mai la le fusi pa o vo le nale lea o fusi ai le fata o le tangata ai fata le noa ma fata utala pea o le meo le mai ai kufo le leo a mai le meo le makalafi e mili e le kingo e whakaukala. Lie detector test. Awa e mai lo fusi ai fesiringia ai mata la le kekeke o vai mo susu o vai o le tangata. E tau mai le grafi a te oe. Le winga o le tangata pepelo lea o suasua ina le mata upu. Tatu e foi pena mai uma la merna si tatu si ka alu e kolengi e tatu leo pa fai le io o iai ia le tulanga lea of technology and using these technology to find the truth. Ale mafuanga na lai. Ona o maia ia le fatu tuanga lona sfurma le lua le na ale e kalesia Yesu Keriso lau pa ia o asunga tai. Mātou tonu le usustai tupu o perestene o faipule ma whamasino. Usustai ma whamaluina ma langulangoina le tula whanu. E whata ua ai le ngangana a Samoa le neima yasu. A wā au tau sila ma whaafofonga le lei. I launga uma o le tuto tasi leo o te atu nei o launga o le ta'alolo o launga o whainga lotu. Ma osi ngā taulanga I luma o le atua.
Lea na va lua I lava au tū nei e lua. O le saulo tonga o Samoa. O le vāno nofo o Samoa. O le vātapuia o Samoa. Ma le ngangana o Samoa. Ma le tausia o le tūlafono. La le mele au mai I. O le whātau te a isi tangata o le mautafono ma le pāle mene o Samoa. I le teitai. O le tupu, o le pelesitenea, o le pāle mia o le nā. O le ao fo I le nā o le malo. O whaipule, o whaamasino, o vaianga uma nei ua tāwa vai. O lo whaatulanga mai I le whaatuatuanga lona sifuru ma le lua lea le ekalesia. O lo au awhiwhi mai ai te tonu. Le whaavai o le atunu. Whapena fo'i ma le tāua tele o le tulafono. Ma le tātou lango I le tulafono. Ma lātou te whaia whai unga. Pe asolia se tulafono. O lātou o whamasino. O le afo le tāua o le iai. O le ngangana le atunu, o ma le tāua o le wha o ngā ina te tau o le ngangana le atunu. A wā a le aise ngangana, e le aise tū ma leanga. A le aise tū ma leanga, e tā ape e le aina tangata. Ai o le ngangana fo I le nā ma le tū ma leanga, o lo ua tau sia ai le vā tangata ma le vā le lei, le vā tapuia, lea nau tau whaafonga iai, nā nginga I launga, o masai o launga. O ta lolo, ai maise o launga whaiwhi au. Le apte e kupo. Tātou whamasani I le vivi I atu. Ma whaafta I atu I le tua I mea o le lei uma. Ua whai e le tua mo I tātou. Ona mi milo mai loa lea o le fionga I le ati e kupo. Ua sa mala loa ma le social media. Sa mala ma le ngangana ua whaia I lunga le social media. Sa mala ai mai lātou o lo o whaia le a mio pā a. O le tatipi. O ki lipi ma o mai na o mea leanga. Ma le mawhau o se mea leanga. Ai leiloa. Those clips and statements were actually referred to Tulepa and those people on the other side of the bench. Yeah, ele taua mai ele toina se ingoa. Malaunga I na whai, ai mai se lawea. Ai na whaatatau I tangata lai o. Le whaia le whaa. Olo a taua lea ma le tutu wafi. Ua mumu sai. Ele na, mawai atu I au ia First 15 na onga ia la ta alo ma le tātou au le manu Samoa. Ta alo sia ia tātou manu malo mai ai. Ta alo ma le First 15 na Hong Kong, China. Ia ta alo ma le First 15 na le aonga Georgia. Ia whape na fo I ma Romania. Wale ma whai o na tātou wo o ma au sia. Le mawa lunga o le tūlanga sa iai le tātou au le manu Samoa. Ia le tele o tau sanga walu. We can never play a first tier or a second tier nation in international rugby because of our ranking right now. E su e mai tātou I la lo le mea lo o iai le tau whaitangi a we ma le lili vau anifo. O le pūru se uti. Ia e so iai. Tātou te alo lofa pē le tātou au le manu Samoa. A o tau ia. O lo se e iai I te tonu o le fono whawai lea. Ma le komiti whafoe o le laka pi Samoa. Le to iai nisi tala e toi o wātua I a te uto. Whātua au whawhetai e tua I a uto. Pe a whai tau te tala au ese. Tu ua le mea nei. O ese. E whai sisi mea le lei. Ana uto mana na o iai tau te o mai. Na fina ngalo whatasi o le asui le whawai.
Mo mono mea ia I te tono le whawai leo au mai e. I te tono. Ina ia. E ngā lulu e whatasi ma le malo. O ai le tupe. O le malo lea o saini. E se kiua ai le tupe lea. O a muli la nisi tāpenanga e avatu o ni auto proposals ma mea whapena. A la o se kiua le tupe. A lea e o ama. Ma fe ei vai mai. Iri au mai se tupe. Once that document has been signed by the Prime Minister, the $50 million is already in the pocket. It's already secured. And now, you don't want to walk away. Leave it. Let's have a clean slate bill for the Kapi Samoa. Anyway, la foi bar mlama leile International Rugby Board e fe so ani le malo ile uni la kapia Samoa ile mo foi ona tu fau fa pea leanga o le mo foi ona so any sponsors millionaire e mai e tau ave le manu Samoa ele ai se millionaire ma se tangata sa maria lelei, anga lelei, e sa ue fia whapipi le ngō lana company, i le pātua ma le whatawhata o le Chesi a le manu Samoa. People will lose money and people don't want to sponsor a losing team. And people don't want to sponsor a team that is not in the Tier 1 or Tier 2. E alu tau sanga o toi tau whaawasenga ma whaatulanga le toi pe aifo le manu Samoa, pe a e o le manu Samoa i le ape whai. Whatoi loa, po whea nisi tau sanga, po nisi au ngā tupulanga whato ato e muloa ai, e ma whaina ta alo ma le Olpeleki, pe e ma whaina ta alo ma Australia, Wales, Scotland, Ireland, ma isi au te tele ia, pe o falani ma Argentina. E le la o ta alo le lo le mele, pe o e vai ta longa first 15 ia vai o ta longa onga. Ai lo banganga mori atu le whaftai i le lava papale pea o nai o tātou tama whanau. E ave vesi ala wali ia i le tupe. Ma le le fio ese, ma le lakapi Samoa, ma le komiti. A se toi fatu langa le lei. Ma toi fono le fatu ua ma lepe o le lakapi Samoa, ma le manu Samoa, e pele I loto ma nganga o tangata. Ioi, na pau I o tangata o te whaingoina, o tangata le alo rofa. Ti ngā na whaalonga mai ua tu I tasi e le atunuu, ma whai atu le atunuu e kaonga e se ai le ma whaia. Ai no nofo e tau ma whai e mimilo lava sin mea. Ta whewhe, tau titi I whaalonga tu nei whapeo e o e ave I le whaamsinonga. E whai mai e le whaamsinonga se I unga o le mata upulea. Ti wawai I le mea o I ma whauwhaunga o tangata. Se furu ma 5 minute o te aile tu lai 5 tātou wō. E a tātou whasisilanga ai me se fōi o tātou telefou ia manai musika fōi e whaanofo file muai ia le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva. Ina ua tu taula tiute ma ngā luenga o leso. Radio Samoa. Taslima I watonu. Amo. Go
very hot. Coconut, coconut, yan. Coconut,
You can be like a gypsy. If you're strong like a lion. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Get your coconut candy. You can feel very dandy. Coconut lion. Coconut if you strong like a lion. Coconut la 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 la. In this update, the Taxpayers Union says the uptick in Official Information Act requests is a clear sign the government needs to release things more proactively. Ministry of Justice data shows OIA requests have risen nearly 400% over the past 10 years. Justice Minister Paul Goldsmith's considering reforming the Act. Union spokesperson Tyler Grunwald says we should follow in the footsteps of the UK and US. Use the system of the armchair audit, which taxpayers can, access from their armchairs. New Zealand's holding its own over a recent fallout with China that saw 4 MPs barred from going there. Beijing's handed them year-long travel bans following their visit to Taiwan last month. Prime Minister Chris Luxon says he appreciates Australia's come into bat for New Zealand, but this is an issue between us and China. These are backbench MPs that don't represent the executive government. They're free to see who they want to see, and as a result we think it's entirely inappropriate. The reaction that we've seen from the Chinese will raise that with them ourselves. A school board group suggests ACT's new uniform policy might go too far if it's implemented. ACT wants the number of compulsory branded uniforms at a state school set at 3. The policy's aiming to lower the cost of uniforms. School Board Association President Meredith Kennett says uniforms are about equality for children. The limits that they're suggesting, I think that's a bit of a dangerous overstep. The government's unveiled a $62.5 million package to build classrooms in South Island schools. The budget investment will deliver 59 additional classrooms and provide funding for upgrades at other schools. Education Minister Erica Stanford says they've also set aside money to buy a site for a new high school in Queenstown. And that's news. In sport, Hurricanes prop Tyrell Lomax doesn't want to rely on Super Rugby Pacific's lucky loser rule to advance to the Super Rugby Pacific semi-finals. Should they lose to the ACT Brumbies tonight in Wellington, it would give them a lifeline into the final 4. Just trying to win everything from now on, like trying to play at home the week after, something that really motivates us. Enjoy playing in front of our fans, playing in Wellington. And yeah, we just want to win everything from now on. The All Whites are hoping their 4-0 humbling by Haiti in their midweek World Cup warm-up will help them grow some grit before the Cup in North America.
And the Carolina Hurricanes beat the Vegas Golden Knights 4-3 in overtime in Ice Hockey's Stanley Cup. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Talofa Samoa, waule nei o kasfutialu, awal suia lingila ula kio. Aeva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Well, it's
Mota penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ia, gnufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 tolu. Olua lua, 5 tolu. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa fofa tal no ngo unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu on fa. Lua fitu on fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pitoa.
Ia le na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga ma le pau o tibunga ma le malulu o le nei as whareile i lona fiafi ua toe se fulu ma le fitu minute ia o na tā leo le itu la e ono whamanatu ia te oe ia le tātou tuinga i le asua tai au o le tuatusi Ivas fulu ma le ono Bader Drive o le Cossy Club o le nai le isi tū le ele Carl's Jr. Esa ele ofisa o leo yaso ia. Whaafsanga I tonu mai lava ma le Pack and Save i le taulanga whatau Mangry Town Centre 96 Bader Drive I mangele I le aso tai au. Tali tu lai fitu mātou whaatalitari atu ia ma le fono fau a Samoa ai mai se fo I le whaalapipitonga o le mapu maia. Ia o le a tali malo ai. I le mamalu le tunu o le a fio mai. E whai le tui. Whai lau tui tā ua tele o oe ia whapena fo ia lau whanau a mai le tabama le tina mai le a inga a tō lava. Lua se lau pusa mea ai. Ia, tere mea ai. Ia, o mea pusa la pōwhole le mo a inga. Ia le whai e sau whakaukai au. No le sa. Ia moa fo mana ia tātou vouchers fo ia mo le utui no le pensini ia po se shopping voucher fo i mo le ainga. Tā ule na. O le aso atai au, ia e amata atu le fitu e tau le tu la e lua. Ia tātou te iai umalava I nā. Se ia o fo le teimi o le a fasua I le tātou lau lau. Ia awa le polokalame le tāno ava male I atou severe se yuli I le aso atai au. Ia te maua I le sao. Tasi lava I le vai aso. Ia e tulturi au pūpea lava e le tō tele o le malu o le atunu. Ia ona o le tā ua fo I o mata upu tātou te fasoa iai. Ia male awala fo I tātou te fasoa. Ai ma wha manino le lei. I le pa ia maulunga le atunu. Whatalo whatu. I le tamamatua ia tuia li I sofa ia whapea fo le tina matua ia tapu I tea ma le nofoalo ma le ainga li I nai takapuna I North Shore ma lo le onsai I tiute mga ruenga fo I o le rei aso whaftai fo le tatalo mai ia awa ia ngā ruenga ia ma le au whai ngā ruenga ale Radio Samoa Atalo fatu le tama ia au mua ave ia whapea fo le tina ia au auna alo le ngā lulue I le nei aso ia ai mai se fo I o tālu sanga moria. Whaatalo whai le tamaitai o Emma Jane Lawson mai Salt Lake City, Utah. Ia whapea fo I sion tina ia anti Vaitupu ia ma si o tau ainga ia ma le tō tele o tātou ainga o lo ia I Salt Lake City, Utah. Ia si o tō Finepele le fionga ia ngā lea I Doreen Lavea ia ma le whanau. E ila sa whanau leo te fia whaleo ina I la lea la. O le aso soifua o le so lo ulu whao ai le to tere o le whanau o whanau mai New Zealand ma Australia ma isi atunu ia ma le Pasifika fo I le whamna tuina o le soifua tutua le soifua ngalue ia ma le soifua au auna. O le aso soifua lea o le tina matua ia whaafowina le malu ape Gagaifo celebrating her 70th birthday today with her children and all her grandchildren and great-grandchildren in Matautu I le whanga. Ia, alo whatuai, ia le tātou porkalame le ia tau severe le nei, ia whapena fo I le whionga whaumuina. Ia male sunga ia le malu sinapati, le malu vavenga, ia male tātou ainga I leisi tū le whionga ia Fortino Famele, a via e Sarah, ia whapea fo ia le whionga ia le malu ta whao tongia, ia o le tamaitai o moana, ia whapea fo le whionga ia le malu tauma oe. Ia, ria tele la waso I fuatina, tulu I le atua nisi tausanga se tele, e mafuta ai ma le whanau ma le ainga, ia ma whatino fo I
tiu te masani tono le kalesia. Ia mai se fo ia le nu whainga tau te mai tai sa fuatino I te tono o le afio anga o le malu ma le mabea ma lo la fale na tō ese ia whapea fo I le mamalu ia sale le ali ia whapea fo I le tausi wa tele a sa tuwala ma tō o tui sa veluu ia muduia tele le whai longa ina o lo waso soifua. Ia ona tau walunga tuwai lea o le au uranga I le nei fo I aso whareile ia ma le wha moe moe. Sa manuia lau whafonga anga manino le fo ia tūlanga o mataupu sa tātou talanoa ma whasoa I le nei vai aso. Ai taurunga tu le pese ele wadi ia ma lai tūwha mai o le leo se tupe. Tu amativa le mea lau ile malo o le lope o le whawheo na whasosoa. Ai leilo, tasi ma le 5 miliona. Biliona tā la. O lea o le a whai iei le vai ma le whasosoa ma le lufi a le malo. Awa, anga whapele I se kupe, le ngi kupe whai ai ia mea nei. O togi, ia malau ngā togi foi, ia matau I tupe o ta alonga ia sa whai ai le atunu. I le sisi ngā fua, ia mai se foi o ta lolo, ai mai se o kirikiti, o meo tu o ngā waa. O ka e ta fifi, lala na, ia o te whatuai. Me tau te vesi, me tau pisa, ana tau te wawai atu. O lo o matua tele le tupe, ale whainga ma lo o iai nei. I malesi nā mea tau, I le teitai ma whai o na whaatustusa, tupe e maua I tu tongi o la fonga tangata Samoa. O te loa tō telentanga ta whainga luenga I le atunu o atoa po se meo le valus fulu afe. Valus fulu afe tangata whainga luenga. Au lesi se lau lua se fulu wafe o tangata ia. Ia o tangata ua mātutua, o tangata ua mālolo manu mālo, o le tupulanga tala vau o lo o a o onga. E le I whainga luenga, ia ma le tinifu o lale le I. E le I tai tai lava le tō tele. Ele mawhai la o na whaatustusa tupe maua. Mai tangata whainga luenga le nei e tō valus fulu afe. Ale malo Samoa I le tausanga. E whaatustusa I le iwa se lau mon tupu miliona. E lafo atu e tangata Samoa o lo lala ma papa au I atunu mamau. Never can compare that with just the income, with just the taxes paid, PAYE, of Samoa, people that work and actually holds a job in Samoa. It will never be compared to the 900 million tala sent from international remittances of Samoa living outside of Samoa. Get that right into your brains and your heads. So leo ke vai o ko ke popole vo nga me okupe o to va vai le show I la uli tupe fo ba fo amatanga fo le autu le na au fatasi Samoa o tasi o tutu fatasi awa se amatanga fo togetherness and unity to have a new beginning. Ia, a ole autu, e wha mawai atu iai, de nei vai aso, ole ngangana Samoa malona whata waina, I to tonu o New Zealand nei, e a fua mai maunga, le manuia o le nu. Ma o le tā ua fo le nā o le whara, o le wha manuina o le ngangana Samoa, e le tausinga o lona vāna nofo, ma le vāta ngata, ma le vāta puia, le tāwhatolu o le vāna nofo Samoa, I pa ia wha le malo, pa ia wha le anganu, ma pa ia wha le tala le leng. Ia lo fa mai le tua, manuia tele le nei a fiafi tātou whailoa, I pe a whasua le tā noa, I le aso tai au, ia, ma mori fo I puma avamua le tua, I le teita I atu iai o le soifua,
o le mamalu o le atunu i le aso atai au. O lo fatele mo uta uma i lunga o le tātou api o fōlinga, our Facebook page, ia whapea fo le tātou YouTube channel, Mr. Hans Webster and his wife, the lovely family from Perth in Western Australia. Ia mo tātou ainga umolo tūmasalalau i Australia ma New Zealand. Nei whātalo whātu i le lo, i le uso ia aloi makuisa, whapea fo i le tōwha ia so alo whaiu, ia le tamaitai o hana mo le whanau, Napier and Hastings and Hawke's Bay, o le li epikopo, ia Bishop Lokeni so alo lolo vai, ia whapea fo i le whanau, le tamai whalitua a Jackie, ma le tō te, le whanau, ma le laf. Alo whātua li, nai o tātou ainga fo i Australia, ma le tō te le o tau, le tō whine, ia papali i te o, la te whale Maryland, ia anga leile tua ma whafuisia fo i le malosi, le tō whine, ia whale na tapu, ma le uso ia luaiva, ia ma le ainga fo i olo whafongfonga mai Brisbane i Australia. Ia tele lo tātou atunu pele i Samoa i lana tāpua inga mai lunga o le tātou wala leo o le whamo tasi o ono tesi male tas. Whatalo whatu i le whaletua ia Ramona Fong ia whapewhoi leo so ia Rocky ia e meise fo i la tau lo whatu teia le tātou whaleta wale le na le moana le tātou rental le na i wainganga. Atalo whatu le au whinga wenga a le Pacific Easy Money Transfer ia whapewhoi le moana rentals le ngata i New Zealand ia whapena foi i o tātou lau whanua i Samoa. Bobori atu le whafititele nei vai aso atoa i le tātou major sponsor o le Pacific Specialist Healthcare i whalema i alua i Fiji, one in Nandi, ia, awa tau tonga fo i o le ngas o le whatu, ia whapea fo i leisi i tātou whalema i Suva, tau tonga, tonga fitinga o ngase o le kānesa, whamanuia atu le pulenga e maise o alo matama whanau o Samoa lo ngā lue ai tono nei whalemai lau whionga i le matua. A toa ma fo i upolu tai a kui i a whapea fo i le tamaitai o rua i pou o malo Christine Finau lei ataua. I a tele le nei a fiafi i a whapea fo i tali ngā sua. Mese lo tau saunga le mo i lunga o le ala tele. O Sam, si maile talo whalawa Sam, a lole ngā lue il fo i le nei vai aso a toa. Ia maua se weekend fia. Ia e maise o i la tau o le anga lue si fipo. Ia le tala le nama le ngang whaalalo la tātou o su le pese le a tau severe. Tātou te tau ma vai ai i le nei e fiafi. E se pese le a tau el na. Fasia i ma faufaunga. Le ai o le a tātou o i le pese. O le la o sau ia. Le uso e a sau seu si u whanua o ia lea a le kapeteni o le a whaafoina loutou Samoe o le Vaamoe le la kako wai. Le pese a le tama o le ngā tei whale, le whale manono ma le ainga le tai. Le o tuta le waa. Le a tau sa vea le lua i ali i se yuli le nei alofa mo oe whenua i le aso a tai au. Soifua. Tala nai winga yo tātou tangata le nei mai asu. Those are the stories about our people this week. Soifua ma ia manuia. Tama saninga na osi a tama tana e pei lava e le ngata ai wha a tauwa lo manatu i le ana o wha a tofa mai ngalu o le wasa pe ana whai o saumiti tale toi fiala i lota musu e ala ai ua na o ita wa loa o na tama futa
Malefa te singa Tali tonu mai whainga tauna whaamuta Ai wali maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se